Bunyin konsui. Halo, selamat malam para sahabat ya, saudaraku dimanapun berada ya. Sehat selalu semuanya. Tuhan memberkati kita dimanapun berada ya, dalam di setiap langkah. Shit sang được chịu gì con. Hãy con nhìn diều lùi, diều nhìn con nhà bay. Hãy con mò lùi, cuốn nhìn con soi. Cho nhìn mẹ ăn coi. Bộ thiếu dân nói jadi selamat malam semuanya ya. Sehat selalu semuanya. Ăn 9 cái búa giả họ, cậu ăn họ. Vậy ăn 9 cái búa giả. Rất ngày chỉ còn giả sai như này liếp. Còn lọ bay tỏi. Còn chiu coi. Jadi kita usaha kim lip jadi sika yang loi lip yang henada. Jadi dalam arti jika thang kita usaha jika lititkan hamto bertukar pendapat. Bertukar pendapat tuh dalam arti jika kai thong bay kong dolai cham khảo yang ada. Apa itu entui? Jika loi kong tui loi yang di mana yang tidak lurus kita luruskan yang. Karena licak tempat untuk pun jika loi disi kong to suji tempat untuk kita bermediasi yang mana.
pun leh cok juga ya. Kadang juga tangdo bahwasanya kalau kau FB itu kita perlu siap akan segala-galanya yang ada dari fisik dan juga mental. Jadi anto jisi kongdo juk tahu sebagian này. jadi cenderungnya gitu kebanyakan tuh tidak tahan ya. Jadi mungkin jika alitit ya ini perlu kita pelajari untuk seksama ya. Jika sama-sama untuk mempelajari yang ada sito cesa alitit jiu jejak kinyam cim kinyam kawan ya. Ngalin ko loyo wali hawa. Jadi jika alitit bah sesungguhnya mesti jauh kongdo untuk terlalu panas gitu ya, kayak cacing kepanasan gitu. Jadi alitit ke hukum bah memang begitu ya. Mau hanya tinyan juga anyan tinda pak. Mau hanya tiga tinyan itu anyan tinda yang hina. Jadi ada kawan, siapapun dia, siapapun orangnya. Jadi tahu jika kap hadir di media li tidak, kam sin chung zio yang hina jadi ada. Begitu juga Kajinka kam komen nyin juga kampun nyin ma đâu vậy. Jadi juga tinyan juga nyentin đâu. Jadi jangan terlalu ambil di hati begitu ya. Jadi disinilah kita akan saling belajar untuk lebih menguasai, belajar lagi untuk lebih dewasa yang mana kawan. Jadi soal dewasa itu bukan dari faktor usia, kawan. Pemikirannya yang enak. Congkak forsen mungkin kemungkinan besar Jadi yang mengatakan bahwasanya jisi arti dari manusia memanusiakan manusia yang ada di sini. Di sini kongdo kawan. Cái thông với kongdo ya. Con thầy hi lấy chặt nhìn lùi ya. Kicu hay chặt nhìn lùi yang dah. Nhìn lùi kitu hay nhìn lùi yang dah. Manusia memanusiakan manusia. Cái arti yang sesungguhnya yang mana kawan? Cái arti yang sesungguhnya ada hormatilah sesama kita yang ini aja. Kimau kong kon nyi, fan nyin, thong nyin, kocu nyin, mantula kita tetap hejak nyin lu ya yang. Ketika kalau nyi chiu nyi jiu, các phô bày tu sĩ ki, nyi khổ nyi mai sang bảo phận bun kisit dari nya cái hội chu lấy cho bun ki bởi nyi kon phải ki chặt nyin lu ya yang ini aja. Chỉ cần có ngay tu sĩ an kia rồi ha. Jadi nyi chiu nyi khu thời tổ lui mai đâu bảo phận pun gitu. Alias saya hamdo arti dari keikifah manusia memanusiakan manusia. Nyi hiểu tolong to nyin. Berarti nyi kan kon thời kita nyin lu ya yang nyi sia. Kon thời kita nyin lu ya. Lihat tuh termasuk dia kayak akhlak nyin si mana. Saya yang kong to leo kawan. Tetapi ya mungkin kayak itu ini pengertian apabila jiu lebih menguasai, lebih memahami, jika juga untuk ahli tiba untuk lebih berbagi, hampir kau dah saling berbagi pengalaman yang ada. Mungkin ngay kan nyan keng ini ada di sini kongdo. Ya minimnya pendidikan jika juga ahli tidak hoksip juga hoksip sito jika healthy jadi lihat kayak pengalaman hong chiu ya
hai nhóm còn liên bang jika huiga sang panpui jiwa saja dikarenakan Theusen cukup kimlip orang kondo cukup kimlip au sehingga jika alimun to buliau lah mau buliau dah mau macet mo jika lý cho kong sechin jika mekong sifui mekong membahas tentang siapa yang hebat dan mana yang terhebat aja. Lihat saya kayak siapa mau kong hebat aja. Lihat saya kayak siapa ni an di hoya dah. Ini juga helok naik. Nhất tung mah dùng hình này quay được juga ke depannya dah. Heo sang bảy pui bảy theo, heo sang chi si bảy pui bảy theo à. Jikin lấy xây si jahat lấy juga putung kata yang kena jisi dah. Heo xây si jit lấy untuk saya tungkat hiểu phú juga lintanai cho yang hay còn mau lintanai cho mungkin pitung ai saya ya pilihan saya kayak samjong tungkat lintanai cho pitung ai saya jadi mau hebat ăn khen juga khen lấy ăn lì hỏi bảy quý bảy theo saya si dệt tèo juga khen lấy đó mà du kung fu juga tang lấy cái chi si heo. Jadi jangan merasa terlalu hebat yang ada. Mungkin kalian akan mungkin nhìn ấy còn anggap jiwa juga mencomai. Tetapi ngay kan Ali Soto sebenarnya tahu nhìn lah. Ini anggap kong Cika, kong Ciubai juga bercomai, tetapi ngai kan hanya sedikit untuk meluruskan jisi kong doba mau chỉ chung lai kin punyit nyai kiang, jadi nyai kok kiang konin kai hi yang ada jisi, tetapi itu semuanya tidak ada artinya di mata saya yang ada. Cái arti đó itu mau bagi ngakai nhận con đi kon ya yang ban còn mau cái arti kawan jadi alitit ba mau pancak ke jisi kong do kebersamaan yang tidak perlu harus saling mendahului ya. Kita di sini bukan mencari yang terhebat dan siapa yang paling hebat aja mah. Tak apa, Lungko sikat aja besok tinggal minta maaf. Lia Ajonghin Lin ya. Malam semuanya Cece juga ya. Lia Ajonghin chỉ có bởi dư cho dịch khai cho chú dịch coi chỉ có cái nhìn cái thổ chỉ khiêm karena chỉ có nhìn mà mau sip chịu saya lihat saya kayak ada siapa yang dilahirkan di dunia ini dia itu adalah orang suci yang mangkongko dah terkecuali nabi ya terkecuali nabi selagi kihan cak umat ada tentunya chen pu aju cho chú yang pagi mai thầy sĩ phụ ghi mai sĩ cho cho chú jadi hay còn chỉ có biểu cho chú dịch coi cái nhìn cái thổ chỉ khiêm thổ nhân dòng ôi truy leo cả hàng ngày dù khu tỉnh lời dèo luôn có hầm ní kin cho se mo anto kong nhìn Anda tiap malam teriak gak bermutu bagus tidur aja ngay setiap malam berteriak-teriak saya tidak pernah merugikan orang-orang terdekat saya dalam kiri maupun kanan, depan maupun belakang, dan juga saya tidak pernah membuat onar, yang ada kawan. Nah, jadi sesungguhnya disinilah dalam arti manusia memanusiakan manusia, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memberi, yang ini. Lihat saya hamtol. Ini hanya kong
Kan nyi kong ai. Tapi ngai mbe heran ya. Bagi ngai ba ngai mbe heran do nyi. Ngai mbe heran do nyi đó. Nhìn bây giờ nyi hiểu con tới hủy lấy. Nyi hiểu xiong tới hủy lấy. Nyi hiểu con tới hủy lấy. Jadi ngai ba me pun ngan kan. Ngai kon ngan osio. Hidup Anda itu nggak ada mutu. Lihat me chim kita thai cái mutu kawan. Cái mutu như mình đồ hay mày đông xí như mình đồ hay mày lihat cái kehidupan như mình đồ lihat kayak produk kayak produk untuk lay chim cái mutu kita thai yang ini. Tetapi hidup ini bukan mencari mutunya, tetapi sebagaimana kamu ini menjalankan sebuah kehidupan itu, sebagaimana kamu menjadi manusia yang bertanggung jawab yang cuho. Jadilah manusia yang berkualitas. Berkualitas, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa saling memberikan jitkai hamto pandangan. Tapi bagi ngai itu saya cuanya komentar ya kawan. Dulu saya anggap Anda sebagai papa saya, tapi sekarang saya anggap Anda sampah. Nyi anggap ngai sampah. Dan nếu một cái qua đây ngay bề hơn còn như thật. Ăn bao một cái qua, ali lusun lilip dia cek situ một cái qua. Dan dia terak kocoi dah. Anto Chaco. Jadi ngai ba bercerita sedikit yang ada kawan. Kalaupun Anda menganggap diri saya sebagai sampah, saya tidak akan pernah merasa seperti itu gitu ya. Kalaupun Anda menyanjung diri saya juga tidak akan pernah bisa setinggi langit. Saya juga tidak akan pernah bisa setinggi gunung. Dan juga saya tidak akan bisa menjadi matahari ataupun rembulan. Bahkan saya tidak akan pernah bisa menjadi dewa kalau Anda menyanjung diri saya. Hanya menghina kawan. Ya, food beno kawan. Ngai sinyan kak nyin ka esong ngai kak ngai kong boy yang ngai sinyan. Tetapi ngai ba oi berdebat doju kualitas saya yang ini. Ngai mai chung do ka kajak mau jisi kong do ka fo bi sai nyin ho. Ka jin ka sai ki nhật pun kẹo ấy đó. Isi còn có ya chơi dạo quay gây hết tội đó. Aceh Taiwan ni teo sa ho ya. Gitu caca liao sit liao chiu tiên chi phi bộ tạ kẹo hey như vậy. Saya dengar Anda curi canai mau kena tambah. Tembak Anda kabur. Kan nyi kongai, kan mengai kongai. Itu pembicaraan dari Anda. Yang ada mengai. Kan nyi kongai. Yuk kita debat mau bahas apa dulu. Makai dong sih ho. Nhìn bờ sự các kiểu liễu sắm cầu sắm trên cầu chủ kiểu liễu sắm cầu nhìn đó nhỉ ơi mãi đông xí ba chỉ các ba khỏi dưới lọ rồi mà lọ sắn khỏi dưới biển hẻo để lọ sắn ở đó khỏi dưới biển hẻo lọ水khỏi dưới biển lọ này khỏi dưới biển phùng hiền này jadi dia sẽ hầm to kita chơi bùi sạ biển đó kita hắn hiểu sang, hắn hiểu hipui yang baju hitam, kong kualung tiap malam hutan lekiau depan rumahnya kaki kongai
Kirim alamat saya kirim canai buat kamu Lung. Sih kawan. Có chả này ba ăn phiền nhì đồng si. Các chả này ba ăn phiền nhì đồng si kawan. Tetapi pada kenyataannya bahwasanya ada ngay kalau hay còn ngay đó ơi punya mai dong si yang nenda kemungkinan besar mungkin ba ti nyong cái mãi chủ nó đó nhiên hiểu may buôn ngày dong si như này kalau ngay đó kalau selagi ngay han hiểu trò đó ngay ba cũng cái alat ada tự chủ sen kawan tự chủ sen ada tapi kalau nyong ni kan như này pun ngay aja ngay tụi mày kiam như này pun ngay ba jiwa terima Koji song mày sao đủ Koji song mày cho mày ngay mấy chồng cái đâu xa đó nhưng kalau gitu ngay may punya con choi liao nhi mau cả lui kawan ngay mấy hiện nay nhi mau cả lui à mau cả lui à nhi còn gì xong rồi còn mấy xong lip ba ấy còn mấy ngày ba nhiều thằng nữa bị sự bạc kiểu atau nhâm miền bảy mùa ra nhâm miền à tụi mình ngắm miền bảy mùa hết âm nói cái camera ngay à lidit kiểu trắng như nè mới vừa nghe cái mỏ đó ngay bảy mùa nè ngay phân ha có xong nhớ cái du mỏ con ngày mày gì nè sọt mỏ kawan nhớ cái du mỏ con ngày mày gì ngay tụng đi à cái pengaruh hemai ngay tụng đi à dia kalau nggak ada uang banyak cara buat modus heyo kawan heyo sehingga ngay punsi modus to li liam ken pondok cia ni còn biết mấy sao là ngay punsi modus to sama saya po ngay punsi modus to ya ngay kehidupan sehari-hari modus to sip kok bau của modus lain dữ dằn bởi môi dằn ngay modus chúng lia hi modus là nhi mô mì với nhi còn ngay thằng này phải kỹ với nhìn mì ngay modus ada ngay modus ada ngay chúng lia hi modus à nhi mô mì còn ngay thằng ngay phải kỹ với nhìn mì hay những con element cho element mà dùng clip mà cái mùa là nhâm miền nhá nhí ba chẳng thủy như này trong á hạp bể ra nhí trong ngay lip ra sẽ dùng hiện tại một cái năng bờ sao đó mua như đó để cái chẳng thủy như này cái sung hóa bờ lông à bây giờ để xong nghe sung hóa nhị tiêm bảy miền nhị tiêm con nhị sĩ liệt phò ba liệt nó mày cái miệng nhiều hỏi một mày kỹ thuật game ngay tê cái xăng này sao lo ngay cái project cho ship nhị kiên bộ cho thiệt muốn là em cho mà các thầy proyek những chính pun mang sợi mũi như có giang sau rồi như thành ngay cho thiệt lưỡi của giang nà ngay mày cũng phèn như này nhưng mà phèn chi là như ba thành ngay cho thiệt lưỡi vậy như thành ngay họ bánh cái đã như thầy proyek những
Nhi yu thầy pre nhi li à nhi lấy cả ngay pháp giống hết. 係吹過你冇面做啊，電機本意工作啊， Nhá nhọ nhi hắn có Nhưng tiền mà chia chứ ngay ngay bây cả giờ chiều mẹ luôn hả? Cả chiều mẹ lắm. mẹ mẹ Mẹ, bạn chẳng cái răng. mẹ lia lia ba thầy đến chí cũ đây là kiểu tôi xác định như nào. ngay cái độ sợ sang có chỗ này vô電機，Anh nhi còn cái một cái tại hai tại bình anh lia nhi còn ai mày nhi còn ai mày冇人大兵個嘢大兵，啷你要做片啷揸不平啷，俺叫冇可以做片， ngay ngay yu châu phiền mỗi châu phiền có như chơi xỉ vậy mà nghe như phương ngày mày chỉ bày đang ai muốn như thế nào như phương ngày mày không gì à 咁咪係咪幾300先搬嘢嚟？ ngay như chuyện ngay xem nào như nào nhận ngay xem ngay đồ nào xí liệu搬嘢啊，300先啊，幾多？幾多？ donatur 嗯， donatur hay còn nhí ngá donatur là như kỳ là phương ngày xong bạc trên là như cái này như phân kỳ cái chip bạc trên là ngày ông phụ nhí à chào kêu cái dịch thiếu chào kêu dịch thiếu à chào kêu dịch thiếu à thằng cái này vậy anh thấy coi luôn,冇tuổi mày lùi như cái còn nhí ngá donatur cái về sao làm limen về sao làm limen Bởi sao là à cái như nó cái là còn sĩ nhí người xong bà chân bà tinh nghi con kỳ các chịch bạ con chờ cái theo. Chỉ bà mà sao xong bà chân đấy. à Anh hay xây quá chủ. như mà chịu ly như nè như mà chịu ly ngay cầm cung đủ đi hết tổ tạo Anh bôi xây như chủ nè xong bà chân này mà chỉ bà xong bà chân nghe mấy nhìn cái Yeah. à nghèo ơi. cái khiêu chỉ như bị ngay yêu cầu khiêu như này mà chỉ bay nha không là long như thế ngay cầm chờ tạm bảo thì nhau ông chìm gì mà hả được mà như thế ngay cầm chờ tạm bảo thì chìm gì mà như còn với tình hệ tao nhóc hay còn như nhóm còn mấy đứa như ở làng cả hi ngã phi coi mày à vậy mày à và tí như thành trẻ số nó những cầm nó ấy như khỏi như chơi mày sao mà sao ngay bị mỏ chơi mày sao ấy à phi dân tiền kia như còn những cái như mày Chỉ bà còn cả mấy sung. đứa ê cậu anh như cái hà còn như mấy cái đứa như còn cho mấy đứa ê chín tăng trong cái lì miên trong hiên à cái trồng ngay trong hiên đó trồng lì miên trong hiên là mấy cái ập cũng sang qua cái nhìn mắt mình tuổi như bắn cung mà rồi mẹ như tiêm à mình tiêm mình ngày muốn như cho thật muốn là như dùng như liệu không nhiều là tin mà muốn nhỉ lật trên à như dùng như liệu xăm nhiều như cái chú lo Ơi mày cho thật muốn cho thiệt mắt lên trên môi trường là như vậy tiền chi ngầm ngay bắt đầu muốn nha cho thiệt muốn này nhén cái môi trường lật trên cái môi trường thiệt lật cái chúng mày à chúng cái lì trên chúng cái dây dập trên hiểu mỏ hiểu đó nhà tôi dùng nhiên liệu à tiền chi ngay mà cái đồ lợi tệ nhì liệu xăm nhì juga lợi tệ tại chúng ạ ngày cái muốn nhiên nhiên còn như cho thật muốn như dùng nhiên liệu xăm để tôi dùng liệu này nhì muốn được ăn tôi nhì mỏ đà lên ngay bài mày chỉ bài chúng ạ như cả sự liệu chiều nhân công với tiền chi vậy như thằng chứ cái ông ấy chỉ ngay cái muốn như vậy mỏ đà lên ngay ổn tụ máy lật trên vậy là xin đưa đòn mò chẳng nhóm còn theo lý hàng như bị cô chiêu nghe bố nào lung lù xiên hàng nghe giờ xin gài jelas lu nghe cho theo lu không jelasin bố nào lung nghe jelasin bố nào lung thằng lo chẳng nhóm còn buat apa gitu loh mẹ nhá không nhân phát như còn văn với nha sama gimana limen gimana cho lihat meh enggak jelasin dulu gitu loh maksudnya caranya seperti apa gitu loh dia nhi còn lia tuh ayu cái theo ayu mui lo lia cái này nhung huyền cái căn một ngày xem dùng nhị xăm nhị
atau nyilu ngay có ngay tu lại tẹt Sam nyi lu sih mah heke thiet apa heke lat thiet ngay ai mah gitu loh. cái là cái ukuran aja jadi cái Mày ukuran chi hay pai bởi vì còn cái lặt chín nữa mày chi pai liền á thả phô dùng kỹ tố bà hay chờ nhông như này hả như câu thầy câu xề để hả ngay nhiều ly hong chúng mình ly ảnh nhi băng đó nhi xong rồi nhi cả luôn còn cái nhân cảm số akal gì hay cả lần nhi giúp pun giling gì sih pun gilu sen chứ hàng pun gilu theo lũ đi nhi còn họ lo mày chi pai mua còn gì tận mua còn gì thần ngay thọn di sini kan hanya head cái pertanyaannya di sini ngay ngay dùng mày là trên ngay mun ghi kan như ấy may pun ngay zaman dong sih ya yang hina như ấy modalin ngay zaman lalu pada ujungnya kyo ngay sih đều chiều cuy ya nan cạnh như đó chiều cuy những con boy ya yang hina Ayo, nhiều có những mình chi pa ra ăn cắm cây như này luôn. Thế mình giúp tiền chi cái còn có tòa phố cái còn là trên nó kêu có thầy có thầy cho các bữa tòa phố hồ bốn là trên à tiền chi shit ăn So, mồi nggak sih pun min ngai meli hong ne bang ngai sih ngejelasin gitu loh. cái con trapo juga nggak salah Nah, jadi ngejelasin. itu trapo yang kena you là trên data itu trapo Ngejelasin dulu. Ngi chẳng nhong còn mấy nó ngai thằng xin na. Ngai meli hong ngai đến đông. Meli hong gì ở còn ly kỳ boy. nhưng mà Kenen cici ngi thằng chủ ấy. Nggak jelas lu ngelong ngobrol. berarti ini harus sure bút pin thao xài lỗi ra Iya, cho. Thầy bạn ngay pun mẹ. Như theo xe đó. chứ như pun ngay như theo sai lỗi nhìn mà Thầy bạn ấy pun như theo xe lộ thầy bạn ấy chế pun như theo xe lộ à. Jadi abang Cina, bang ni cho mai bang ngay cho mình như sẹo cho mo. Theo ấy, dưới sẹo cho mo theo. này ngay chỗ chất ở trên kia nằm tao mày Ngay chế em pa sang ngay xin như mình ngay chế mình như dưới sẹo cho mo pa li hải như kan dia ví dụ như nó mà mang như xong này ngay con bằng em yang. Hay kalau memang như dưới sẹo pun ngay cho itu meyakinkan anh còn chơi lên sih yang panhang gitu loh. mấy cái còn chúng cho chết cái là vẫn hiểu modalin như là cái sao Entah loh, ngay tetap dia kong cocet kan berarti kan tiga theo lo, dong. Ngay thang di kong nó. Ngay thang di kong ini jalurnya kemana? Theo weekend bu, lihat yang ngegambarin kan dia. Somona berarti kan kia kayak pemborong kan kilo. Iya, chọn. Theo mày với mày xèo sao theo? tâm sạc còn phân mấy còn hai hiếu không Còn hai hiên bị thôi mày. Bây giờ mày. Còn hai gì bạn? Còn hai bang. Bahkan le bahasa Indonesia itu tidak dilarang di Indonesia ini. Mau nggak dilarang gitu. Justru iya, malah bagus, bro. Yang lain Justru pada bisa kok anh còn nghe anh có khéo hay còn văn bơi gì có khéo. Giúp cô khéo. Ngay ăn kiểu si thằng có văn bơi nhưng vẫn còn Apalagi cho ngay đi kampung tulis. Jika tu mau suai nhé. Ngay chứ mày ở còn văn bơi leo mày thấy ngay chứ họ bạn. Ngay thằng ấy còn thì phân bơi cái giờ cho bang mày không mày ăn gì mà sao xí? xuống Xuống. Ồ, xuống. Nè dưới sờ cho má. biết là anh muốn gì là anh chung chết gan em muốn gì thì bây phần như anh này mà Chung chết. Thật ra là cái môn nhân còn ngay đồng sao chung chết như này. Nè bà với còn chung chết để sang xe à? em bao bông thường Nè với còn chung chết để sang xe mày chi bài à? Hay bà liệu phôi xí hay thiền bớt đó hay sợ thiền bớt như sao thiền này sao là kiểu to chẳng ạ. cái là ngày muốn cá có sập phải còn chung chết để sang xe à? sao theo dùng bên quy trong thêm Được mất á? tớ liệt mua dùng ở trong này quy trong thêm Ní sân anh dạng sân anh Đang anh nhỏ nó luôn. Đang anh nhỏ nó luôn. cá sập tớ liệt mua dùng thiền diêu em mua dùng lá xong xong mà hiểu tin lời tin hiền jadi lihat ngay anh nhi ha kawan ya ngay sân anh nhi ha. Jadi ngay anggap nyi yang ngasin sang ngasin sang jadi ngasuba bang thut đầu cái hỉ anh nyi si jelaskan pengai thang sen kalau nyi limen nyi en. Justru ngaceng pun min lao berarti cháu nhi còn cái gì xin nhất cái jawaban cháu nhất cái jawaban là chúng long ngay nhiều anh kia.
Dùng fanpage N aja bang, dùng fanpage N bang. Pakai bahasa Indonesia aja. Nah, kamu jawab pakai bahasa Indonesia. Kalau saya ini kurang ngerti dah. Ya, begini ya guru ya guru. Nah, Kami ini minimnya pendidikan kami ini dari sekolah dasar aja tidak tamat ya. Jadi sekarang kamu tolong guru ini menjelaskan bagaimana satelit itu bisa naik ke luar angkasa sana tanpa menggunakan bahan bakar, begitu ya? Cok. Ya kan? Nah, jadi tolong Sang Maha Guru ini jelaskan dulu pada kami, biar kami orang-orang awam ini lebih mengerti gitu. Nana bisa jelasin. Ini Kiong jelaskan Pak. Có bị nhờ Pháp bị nhờ Anh giờ tôi xin bận mày có chi như mang ba bên tôi này không? Nghe cũng biết. như mang đeo vậy mà. Như xưa. Phải cái thân xa xỉu. Tiểu. Cái Anh này chỉ phải. nghe muốn gì? Cho mày cá chơi về đá chị. Bài băng sao nói nghe chịu chơi hè mày à mày chi ba nhí bún nhí thân chút lối thon à đu tao mày nhí mụn nhờ anh ngay đâu xa. Anh nghe bởi bật con đi bữa giờ ngay bật con như sao nói nghe mình sai nghĩ đi của em nha. Long. Lý hả ba ngắn lúc đó ngay shit chịu ba mình ngay chui vậy mà. Anh chi phải. Bây giờ nói như mình sao ba? Hả? Em muốn gì? Cho mày cắt tiêu biểu cắt tiêu cho mày biểu quy cho mày các bệnh biểu quy nào. Tại như chẳng mua đồng mô ở đây như thế là thế sẽ nói cho như nhiều anh như còn chơi à. Thế là nhìn thế như nhà nhìn cũng nhìn đều à. Thế sẽ nói cho như nhiều giáo học gì rồi luôn. Gua kan kasih Jadi pertanyaan ini sama. kongfan bay ya, ini kongfan bay ya ngasih konnya fan bay kong terbi thona. Iya, lu gua kan kasih pertanyaan buat lu orang. Lu orang mikir dong, ngapain gua kasih pertanyaan, gua kasih. Ya tadi gua gua tadi udah jawab pertanyaan lu bro. Gua nggak bisa jawab sama si Alung juga udah bisa, Alung udah jawab gitu loh. Kita nggak bisa jawab pertanyaan lu. Ya, Lu jangan belakang bego dong. Kalau kagak bisa lu cari lah jawaban lah, ngapain gua kasih pertanyaan. Enggak lah, tadi kan kita udah si Alung udah jawab pertanyaan lu. Lu nya aja yang songong. Gua nggak. Kita udah nggak bisa jawab tadi si Alung udah bilang kita udah nggak bisa jawab. Lu jawab dong. Ya udah gua tanya sekarang. Con tayu gà lo chi pai yu gà lo yu chu mẹ nhí còn quan bơi gì chứ còn thằng thằng mấy cái đó sao còn anh chi pai à nhà nhí mô trồi sao chính chủ mày chi pai nha. Như vậy bên những siêu kawan. Nih yang Eh bayu nhí mà hỏi lại na kawan ngay gì sinh nhật quan bơi nhí còn chưa chịu lại à. Ngay đó sao vậy anh nhí ngay gì sinh nhung nhí na. Ngay sinh nhật fan bơi dari Wita gitu loh. Pertanyaan dari awal lagi Kimun kan. Alung tu anh nhiều ngay đó sang nhiều anh bà. Ngay đó sang nhiều Alung cũng nhiều anh. Ngay mấy cũng nhiều anh lo, berarti ni anh lo. Mày chi bay ni pun ka pertanyaannya me. Ka ngay tu tiểu me oh. Mungkin oh. Mau anh lihat limit mau nhong Oh mày thế còn sao nhìn trên nha nhìn cái gì bộ hông mà. Limit chỉ kan solar cha chỉ man choi chỉ Iya cho cái mình nghĩ anh liều luôn nghĩ nhiều anh. Ok ngay nhiều anh bà. Jadi Nyifan pertanyaan mai ngasih pantang ci yang izin penasaran yang menyi. Kagak pen shot son ni kong yin po liu thu yêu dong. Tan sa pen shot abon sin teo yong hen ngo po tham po yang. Oh kan memang urusan jansian, jika urusan mak Meka. Tiểu gì đây? Jika urusan theo sen nyi song hà teo. Lalu awalnya nyi typing nyi kong chat kan. Nyi kong chat awalnya nyi kong chat theo mày đồng si kan. Ya kan Ngay mà ngay nyi shit liu chữ tên chi chi oh. Nyi kong shit liu chữ tên chi. Ya oke ngay itu setuju juga karena ngay mungkin ngay shit liu chiu kan. Tetapi nyimun ngay kok ngay mau polisi menjawab seharusnya nyimun ngay ini dia ajukan penjelasan untuk pun ngay dosa. Oke. Cho.
Jamin như một cái chọn tiền chi ngay muốn như ngay pertanyaan main sih ni sih kong tau kon như kita dong. Tausen Yi kan kok. Kenapa satelit itu bisa naik ke luar angkasa tanpa bahan bakar yang enak. Tetapi Tomenyi berarti dia tungsi bai mau dùng bahan bakar yang enak pertanyaan. Kalau Bây giờ áp chỗ git cái mang cái luồng cá sa hiểu nhất mẹ. In ini haki yang bang bang email luôn luôn dia bang ada memang dia dia nhoi anggap cái sisa lan cái na sisa lan cái như thằng chín chín đó sisa lan cái ngay tiểu nham nha iya mana nah mau lihat mau ngay tiểu nham ấy bà jadi ya nyampe nah nya cái respon nyampe nih bang oh ngay hiểu còn là sắp bơi từ intro. Ya gitu udah ngay tiểu nyam ấy bà udah gitu. Jadi nyampe nanya nya mainnya respon gitu kayak gimana gitu loh. Gak apa-apa. Itu kan Ya udah. Sama. Ya udah. Cho nggak masalah. Iya. Ngapain mà các kiểu kìm phơi masak ngay lên thành đi phơi. Hiếu dần juga sih mười salah. Jadi nyampe na bang anju mun mai bang. Me ini dua tiji anju mun mai. Các satelit Mun mai. Anju mun mai. Mungkin satelit sang sewa. Ya udah tadi kan udah dijawab, bro. Berarti Anda ini mungkin tuli ya. Kamu ini dari tadi kami bilang kami dengan si Limin ini kami ini adalah orang awam yang minim dengan pendidikan ini. Tapi kesang dia lu, kesang nggak asing olong. Kesang nggak asing dia nggak bermak gitu. Kami juga mungkin hay nhiều cái người to tại điểm chủ. Tapi ngay vẫn chạy tiểu cameo. Ngay vẫn chạy tiểu cameo. Cái phốt tiểu Baik, ngay vẫn chạy tiểu cameo olong, vẫn chạy tiểu cameo. Karena liangin dia aduh gimana ya? Bingung loh, mau jelasin juga bingung gitu loh. Lihat cincong nggak berdebat aja. Dia apa ngai konsep lagi nggak berdebat aja. Ji pun pertanyaan aja. Mai pun hamgi pun pertanyaan ya, dong paham gi pun pertanyaannya. Jika thanggi kong lah dong. Mungkin gi juga chẳng có sika loh. Các thiếu水机做乜嘢thiếu水啊？ Gimana? Limen như chi muốn hả? Mai mua thằng đó mày á? Mẹ? Tụi thằng luôn. Mua thằng đó. Cái gì xí còn thiếu水机都咪被thiếu水อย่างนั้นน่ะ Jadi kalau memang dirakit ya mungkin dirakit buat thiếu水 juga bang. Nah juga nhiều kah bang? Dirakitnya seperti itu bang. Sebenarnya kin punya bang ngay xiong dong kayak internasional elite dia song dia sekai yang mana. Jadi dia kan pertanyaan yang tidak begitu perlu harus kita bahas. Kemudian dia ngay cũng như thằng đó. Tôi mới bị hiểu dữ như này hay cũng mình nháp bắt điều nhà mê gì nè. Chạy trò luôn á. Jadi chị không phải với ở luôn không? Em muốn như thế nào không? Các thiệt mua này chui khen gì tốt mì đi thiệt tần. Ini baik kalau thiệt mua này luôn á, long như mà anh kia luôn. Long như mà anh kia luôn, tôi mới baik kalau thiệt mua này luôn á. Baik kino kalau thiệt mua này luôn á. Iya. Mungkin mấy còn phải thằng mấy là bang gì sih mau còn thiệt hay gì sih nhung nè. Đủ đâu. Mấy còn thiệt là bang berarti kalau mau còn thiệt kan berarti kan như mau phải còn gitu. Empah luôn à. Mới so bài. Berarti Gi sebidang sama kamu belum? Oke, memang nyinya thật muốn là orang sangkut liệu tam cung si liệu nhị cung si ấy. Yang mana? Liệu nhị cung si hay liệu tam cung si cho thiệt muốn cái chưa phải hay. Liệu nhị, liệu tam. Liệu tam atau liệu tam cung si liệu nhị cung si. Ini maksud untuk cái bawah hỏi kualitasnya ha. Với cô khen. Tuy khen cái master này. Gitu. Saya sang chui tau của
Kia sang chu. Như em muốn kia sang chu. Kia sang chu ở như thế đấy. Ni dụ liệu Kia tam sang kia tentu bang ya. Tentunya ya. Ni hai chân trên ni dụ liệu sam không si ya hay dụ liệu gì không à hay liệu gì không si à. Ipa emang tingnya kayak tùy phong như này luôn mày cho. Nè, lihat yang hen, lihat yang hen. Lihat karena lihat kan mau main kita kayak seri ya, kayak seri yang mau main kita. Tetapi saya menggunakan yang terbaik, kayak terbaik gitu nah. Kayak mana? Nhớ bạn chân chưa chỉ ni cho thiệt muốn ni to muốn ngày. Mình lihat ni yang mun ngai masa ni Bang, begini. ngimun gile, ngimun alung bang. Alung kan di sini ya Johnny lo lebih bagusnya seperti apa? Ngai kan muốn gì ni cho kalian ini ya. Nah, Alung kan sebagai satu cotet munenyen. Oke. Oke. Dia untuk baik dan bagusnya biasa kok alung ini memakai 6304 atau 6204. Yang mana menurut Ko Alung itu lebih baik? Yang menurut saya itu yang lebih baik dan yang terbaik itu yang berkualitas untuk konsumen gitu. Mungkin ukuran kualitas atau yang Ukuran ngai meti yang penting ngay kin ha ngay mai to hỏi đúng ngay tay pun ka bu chu ngay meti cái ukuran kita thai kita saya intinya ke ngay hiểu telo intinya ngay bab mai to ka berkualitas untuk ka konsumen yang mana. long Mungkin hanya kong bu sam kungsi atau lu ni kungsi kan hanya mai ka penyi sang chu atau ka mofit sang chu atau ka jungjawa sang chu juga untuk apa gunanya? long liệu sam fungsi itu sub tengahnya beda. Nyom kan nhiều mày tèo lọ. Yang mana? Liệu sam fungsi cái khung tung cái tổ lọ cái tung sim khung nó beda. Beda đó cái beda. Cái sub tung sim là Cái sub tung sim. Nyom kan nhiều mày tèo lọ nè. Như tetap chính cái tất cả lo. Để mà nhớ thiệt kakak, anh phun mình kok, nyi kok ngay bây ba ăn những cái Cho cái rồi đã xuống hay mà. Thằng chú cho cái rồi đã tải hay mà. Kerel. Kè. Liệu gì không sam fungsi beda không? Liệu gì không kia có thể liệu sam fungsi cái không có thể. Tao mày cái chi vậy không thiệt chơi hiểu lộn à? Ok. Như cái còn là sập boy ngay mới thành gì. Karena như mình nó là sập đều jadi còn là sập boy. Mẹ bro nhi ba muốn nói với ba ăn mồ mày lộn nga cái nổ xiềng đó. Karena như xích đều Mẹ còn masalah sih đều chiều. Jin video dia sesungguhnya ngai ba bersih N-nya kayak boy, cuman ba sebetulnya yang sebetulnya dan juga yang sebenar-benarnya. Ini yang kamu pertanyakan itu tergantung dari kayak ukuran dari kayak kualitas kerja itu tergantung dari si A ataupun si B dari kayak konsumen deh yang mana. ngay na lo như cho thiệt muốn juga lo sang chu lùng chong. Lo sang chu? Lo sang chu? Loi sang chu như nó sẽ chẳng lo nha. Enggak ada hal seperti itu. Bang. Ini saya lihat yang terlalu ngapain saling menjatuhkan gitu loh bang. Cái alung bảy dưới trồ môn bảy dưới mày kan nggak masalah kok bang. Bảy dưới taunya hay mày gitu. Ini hanya yang ini, Limen. Lihat kan mau cuman saya pengen jelasin gitu loh. Soket mon yung lo sang chu. Kenapa harus dipertanyakan seperti itu gitu loh? Diperiksa satu persatu kau bahwasanya itu kayak sang chu ngai mai sinai cái dari Enggak, sih ngay nhi còn chưa là ngay phân miền luôn với phụ phụ nín kan đi hả ngay ham nhi mạo chủ sẽ là ngay ham nhi mạo với khai môn kita kali kita lihat nhi khoai kita lui tapi cái cảm kan ngay bingung juga gitu loh tapi lihat nhi còn jika cho khai theo lu trong lại bị gì còn luôn ngay yang gì sih còn bangun lah gitu ngay met hậu pun nhi lo gitu kualitas itu tergantung dari harga. Cho kan lu contet. Apakah lu contet gitu loh. Sang chu termasuk kualitas. Ini kan cotet mau lebih fokusnya ke pintu, bukan ke bearing. Lihat yang hen. Kin ha hay còn
kia kayak bearing itu toh hekong, kia kayak silang itu toh mau sih nah. Yang kamu salahkan itu bearingnya atau silangnya? Ngai kan maka dari awal ngai ngomong, ini kan cotet, mai punya ngomong dari Ba ni long sa che sa cho thiệt muốn này này sa chín chỗ mày chi bài không? ini tiam-tiam, nya chat gua. Ngay tụi mày bếm ngay khỏi chỉ còn với na băng ngay bếm khỏi chỉ còn với mày chi bài như mình sa như quỷ nhé. Lihat dia nyi mau melarang nyin ham nyin kan tiap-tiap ahli dia thai salah. Lalu zaman dia kayak zaman demokrasi dia mereka itu Lui yang ra bang còn phò bang, lem pha còn bang lui còn phò bang, lui còn phò bang. Oke. Kalau jika lihat lab chut loi, lihat ni mấy con cho mày nhìn nó chứ nó. Li Cak Nyin dia Li Cak Nyin dia sebetulnya dia itu mengada-ngada cerita bahwasanya dia itu mengatakan saya itu memakai kelahar yang bekas itu ya. Tentunya saya berani menjanjikan, memberikan jaminan. Mungkin kemungkinan ya kurang puas untuk diri Anda kalau untuk potong jari. Untuk Tapi tao ghi cầm tu nghi à long, long ay tao ghi cầm tu nghi liki fa berarti kan mungkin sudah pernah terjadi mungkin. Oh yang meo Mea, oh mea. ngay juga ngusip ke karena ngamai fungsi kan juga bon. So, kada yang lain. Cho, jika kalau cho, mungkin seperti itu loh, mungkin seperti itu. Cho. Lem Mengarang cerita dan juga dia memfitnahnya. kan pai ni lah kong le pun ngai ko. Nó ngắn Chỉ còn còn bang. juga bon. Oke, akhirnya itu. Abu ya bon. Yang mana? Ni sao chụp lại bon yang juga bon, ni còn mấy xin sang chui bon abai. Lalu kin hangai munyinya kayak kapasitas semai institusi untuk kin puja hangai harus sejutkan kayak bona yang. Lalu kin yang dirugikan itu siapa, diri Anda atau tuan rumah sekarang? Ngai kan châu su thuk kin lo, ni kan còn yêu cái. Yang ngai kan còn. Tetapi kin ada nyi sejut hangai sejut kayak bona pun si sejut pun nyi. Tetapi bukan ditampilkan di dalam publik ini sekarang, terkecuali Anda itu sudah datang di depan saya, berani saya tunjukkan di depan publik gitu dia. Berarti nyi mau pak bon nyi phung bon nyi otang lo. Ngay pak bon phung bon dia, cho theo lùi nhìn môi chứ còn mau otang này nyi còn ngắt toy à. Nyi phung bon nó mà kan ngampai chut lo nyi xiao li lo. Ngay you phung bon ataupun pak bon ada, itu urusan saya. Yang penting saya ini bayar, bukannya saya ini bukannya tidak bayar gitu dia. Ngay thang lo nhá, miang sang ada nyi otang yin chat loi unsa dia, chơi bang kai yang unsa dia. Chơi là bu theo dia, mau phoi sam kong à. Kan nyi mới còn thằng miang sang ngay nhất, nyi miang sang aja nyi tiểu coi aja mau ban lui kok. Nyi kem tin nó liang kong Tại chung muncul ah. Nyi tak chung muncul dia nyi tiểu coi mau ban lui. Lu nggak nyambung kan lu handphone nih Ya. yang ini. Dia mau ngay Pak untuk Tapi dia mbak teman tinggi kong. ya, saya untuk dia bersenang-senang. Đây sam Sebenarnya dia nyongin Pak, kita ngay cùng với Pak, cùng mày chọn nhìn bị đó dia ke dia licung nhìn dia. Gitu. Mau kita berkelas untuk pun ngay yang ini. Pak. Cái xong còn chặt lui yang to lui mày chi bài, cái gì cha thiệt lui yang to lui mày chi bài chứ. Cái ở chỗ theo lui nhìn đủ anh phun. Kali si打slot打超個咪條咪出用邊用啊？ Chi bài lihat phôi sang à bạn chỉ đó mày chi bài à? Lihat kita tak slot ya, itu urusan kepribadiannya. Kalau kisit ciu, kia kayak pribadi, limin nyi kan itu contoh lu, nyi saya cai piao, nyi tu cai piao, nyi itu liung fuka, nyi kayak kepribadian no, limin. Hiểu cái như hiểu nước à chỉ cái khen chỉ cái mà nổ xì lì vậy cái mà hiểu nước à. Dengan Anda itu apa gitu? Oke, pribadi ya. Maaf yang tentu ini toh soalnya mau ada. Cho mai nyi pot pengen lip sụt lại itu nya pribadi. Tuh, Ngay chín chu liao phôi sang lu gitu loh ngay chín dia ngai pot yang lip cut loy karena apa main sih? Karena saya ini pengguna media. Nyi thọ pak bao mai nyi thọ pak bao thọ nasi mai. Jadi kan ngai munyi sen, apakah kamu ada ikut serta untuk semua itu?
Ini kan Kawan ni kawan. ngay Mày bây liền ngay Ở đây. ngay phát tổ mình nhí vào. như thế mình thay ngayของไม่ใช่หมกของเจลà À. lúcนั้นnhư vậy chết chịu bây giờ chạy phiêu về tạt sơn cái pribadi như chứ trong còn quay mà Ừ. này như mà anh xem Jil, memang Jil. Lalu Oke. kita nggak emangnya salahnya di mana gitu? Salah saya di mana? Itu kan hak saya. itu kan nyipot cho mày kan cái pribadi lo privasi this is privasi di institut ya privasi itu nya kamu nyepot yang kenapa nyelip lagi Iya. dua kemungkinan pertama donasi kedua siat bunyi healthy pun tak pau atau mau Nah, sekarang saya mau bertanya balik lagi pada diri Anda. Yang dijadikan pertanyaan itu, yang saya lakukan itu, ada tidak saya merugikan diri Anda gitu? ya 100% merugikan lah. Nah, yang saya rugikan itu apa? Merugikan siapa? Saudara kamu, orang tua kamu, kakak kamu, adik-adik kamu. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Yang mereka itu mau memberi saya ratusan juta itu dari keikhlasan mereka, bukan urusan kamu. Kan begitu? Apakah saya ini termasuk penipu? Saya tidak menipu. Chỉ còn liệt của gì chỉ còn trên nhìn với chỗ là Anda itu jangan giring sampai terlalu jauh. Anda itu terlalu pikiran Anda itu ya. Anda itu bukannya sebetulnya Anda itu bukan kelas saya. Dia ta in on gitu của Phui à. Nhưng mà gì sih trong đấy? Gì còn Phui cho em ấy. Itu bukan urusan saya tidak menggiring membawa nama siapapun. Anda itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Untuk apa Anda itu berdebat dengan saya? Oke, ini còn như anh berkelas, anh hiểu berdebat cái internasional. Ini còn lagi baik bang. Ini còn Itu masih kamu yang mengatakan. Itu yang kamu mengatakan ya untuk sekarang. Untuk yang sekarang kamu yang katakan sendiri. Saya tidak mengatakan hal seperti itu. Jadi kita berbahasa kita sekarang pakai bahasa Indonesia aja. Bagaimana, bro? Oke, berbahasa Indonesia ya. Oke, gue tanya tuh. Oke, siap? Siap nggak? Iya, boleh. Boleh. Kenapa satelit bisa sampai ke langit dia tidak ada mesin, tidak ada pesayap, tidak ada pakai bensin? Yang mengatakan tanpa mesin itu ya, itu hanya orang-orang bodoh seperti kamu yang memberikan pertanyaan bodoh itu ya kepada diri saya. Ya, tanpa mesin apapun tidak bisa bergerak. Tanpa bahan bakar apapun tidak bisa bergerak. Dia tidak akan pernah bisa sampai ke luar angkasa. Nếu có HP như si check cái nào có Google atau có YouTube con satelit you sao theo như con gì? Dia ngomong theo cái penggerak hay main? Ya, trong you dia. Trong you dia. Sekarang begini. Sekarang pertanyaan saya begini. Sekarang kalau dia tanpa mesin, sebagaimana dia bisa keluarkan api? Sebuah Apollo itu naik ke sana. Kemudian memisahkan diri itu sampai di luar angkasa sana tanpa oksigen, kan begitu ya kan? Mereka bisa mengapung di sana sebagai satelit di luar angkasa sana. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda itu lebih paham daripada diri saya ini berguru, pingin juga berguru dengan diri Anda. Oke, kalau siap. Anda itu memang lebih paham, coba Anda dijelaskan pada orang-orang yang awam ini. Nggak kan awalnya, minimnya pendidikan saya. Mungkin saya ini kurang ngerti. Coba kamu jelaskan. Yang Apollo itu tuh pendorong satelit Tangkong. Yang mau theo cuma ya kenapa bisa sekarang begini. Yang pendorongnya itu dia bisa keluarkan api itu tendangannya itu dari mana? Ngay còn satelit như vậy còn Apollo. Iya. Iya. Nggak, sekarang begini. Yang naikkan satelit itu pakai apa sekarang? Apollo what kan你讲咩机啊nya? Anh chi bài anh nhiều講ý. Như thế mình vô講mày chi bài à? Các satelit đi pui sống
Tungsong tangko kayak bumi contoh ini yang tinhang mun gika tungsia. Kenapa bisa satelit keliling bumi? Lihat ya, Ajong ini ada Oh, kawan. Kisong Tangko itu kan beda lagi bang, cuman nggak litik Kisung Ya, Asong kan beda. untuk dengar limen Ajong ini. Di sana Nah, itu, Kisung di Asong sana dong itu tuh mahnya suitu gitu. yang hina ada, suitu mau oksigen ada Hmm. di situ tuh cuma suitu yang hina. Kita pun nangkut mah cuma suitu itu. Jadi siapa mau juga mau hotel mau main sih di situ tempat yang bisa mengapung ya. Tetapi kayak pendorong mah hejung Apollo mau sih yang kayak pendorong sih Ngai mun Ya nyi. lah, Ni ya dia men, sama dia lah. men, kayak mun giwa. Gi berhenti ya mengapung itu suitu. Itu namanya gaya gravitasi bumi karena di angkasa itu nggak ada gaya gravitasi bumi. Oke, itu selesai ya, selesai. Cuma ini along berarti ngio tahu hi deh wah, ngio tahu hi deh wah. Ini ngisi hi kalau angkasa, main ngisi ngio tahu hi meh. Ngay khi thì có thầy đến chi gỗ Coba ya coba ini kalau mau tahu hi nah. mẹ ngay Bang khi aja thì mau có bang, jika aja terlikin pungin mang hidup kaya bang, aja mau kaya kan. Ini ngay Kasi khi ka thì terlikin có pungin aja ya mang sama hidup kaya bang. mẹ Ni yang siya limen mau ngay kaya. ngay dah ngay juga ngay metu Yusuf ngay khi thì có ya setidaknya dia ngaji pengalaman dia YouTube dia Google juga kok nanya jadi untuknya kayak nyisir aja maupun si toloknya itu cai luar angkasa kita nyisir tolong jawab ngay aja Nhi mô bởi bồn xí xăm xịa như tặng con à lẽ cũng mấy thằng khắp khe karena kita kan yuta itu ke oksigen còn họ xí cái là oksigen nhi chắc hay chồng là chơi lý sợ chơi bổ mì đi là nhi vô xí cái Gimana? nhi chặt bọn mấy cháu xin à Karena jika li hiu anyong kong boy karena jika li tu oksigen unsa tangko mo oksigen ah. Then jiko nhi hồ xí à ngầm tắm bang ai bang. Nhi coba nhi sau tổ đó nhi sau tổ hay còn nhi ngay pun nhi ngả là mà nhi thành ngay thủ su aja lah. Ngay mấy công hiện nhi. Eh, cok. hay phải kịp Tapi như alung kong chuli kiboy Chong ni abang dia bang ni kong cut ni en ni mun pun aji sih pun alung pertanyaan itu kayaknya nggak masuk akal karena ni abang ni kan sajukin komo, jusong do dang komo gitu loh. Karena abang ni mengenai pertanyaannya kayaknya nggak masuk akal gitu loh. phải không là mà soal Bang, memang ni kalau ni colia atau memang ni pernah ke sana. Itu kita masih oke lah gitu loh. pernah Bahkan kan ni mono ya gitu loh. lalu Nah itu juga saja masih dia. Tapi bang ini kalau ngijuhi sih ngai salut nyu. nggak lu dengar gua bicara gantian dong alung Gantian. alung berarti berasumsi mau họ theo hi dalam arti nggak bisa bernapas berarti lo angkasa mau theo hi ya Ya karena saya berdasarkan dari suatu pelajaran. Yo theo hi nalong, yo theo hi, yo mo theo hi. Mo Yo unsa dia guys unsa tangko undit dia kimo jak kung hiu untuk penyi tawi lau sui tu yang hina. Yo lah, mana gitu saya song do tangko nalong, hay kalau mo theo hi sa nalong. Ke kayak astronot ada. Tomai ki be Yo chang ban yo. Kemudian ki lau be Ya mungkin itu, tetap yo. Tetap jiu. Nyi dong sadar Cái alat bantu mo, cái alat bantu tetap jiu dong. Cái alat bantu tetap jiu. Memang ada di sana. Ya Di sana pasti cái alat bantu tetap jiu. Mo ada armopirun dia. Hey kau ki lewat dari kakai unsa tangko dia. Kiba mo oksigen dia. Ki mo Cái alat oksigen dia. bantu tetap jiu dong. Cái alat bantu tetap jiu lah. Mereka kita sadar tetap menggunakan jika alat bantu tentunya Jiu menggunakan alat bantu. Alat bantu salah satunya memang oksigen. Ayo ngena. Kita satelit punya itu sama nanti. Ôi chẳng mày xua đi còn à cái như hạ chút luồng cả sa xăm chả nhất xịa nhất liệu nhất đó cái mô shit nhỏng bánh hiểu là tao tập như tay shit đi còn mô shit đi còn mà Cái gì cái còn mình còn ngay cái gì còn ngay bà. Lihat ya, kita sadar tentunya Hyosung undit di luar angkasa itu mereka itu membawa suatu perbekalan aja ngena. ở như cũng hiểu shit bằng co vô oxygen
頭先ngay講啊，cái水aja ada tolok coy itu aja hanana. Jadi berusaha mau oksigen. Kita usah untuk coy unsa ada. Kita usah udah mempersiapkan cadangan oksigen untuk mereka sampai meneliti di luar angkasa sana. Anda itu terlalu bego untuk menanggapi apa yang saya katakan. Oke, ngai dapat satu pertanyaan darinya. Dapatnya Mecia, dapatnya Mecia. Dapatnya darinya Mecia. Oke, apa yang diteliti di ruang angkasa? Apa yang diteliti dari luar angkasa? Tentunya mereka peneliti, mereka yang lebih tahu. Saya ini bukan peneliti. Anda itu mempertanyakan pada orang salah. Orang-orang yang salah ini tanyanya Mecia. Cuma ini mereka peneliti, nah. Iya. Karena mereka itu yang naik dari luar angkasa sana. Karena mereka itu peneliti. Kamu itu tanya pada diri saya, kamu itu bertanya pada orang yang salah. Kamu itu tanyanya Mecia. Bukan salah cha, ini Thiện cha, lihat kok masalah salah cha Thiện cha. Kita juga mun salahnya. Jadi ngay ba, mun dia orang-orang yang tepat. Saya ini bukan astronot, bego Anda itu. Bukan peneliti, nah. Saya ini bukan peneliti, saya bukan astronot gitu. Nyitan saya kong, meneliti, nggak menyegi teliti medungsi ya. Bang Eng ya, Eng ya. Asal soalnya kita pun nyingke lo mie aja lah, mau mie juga ya. Lo ngiki mie, ngiki mie. Ngiki mie ni. Mereka ki koi aja ki Nhi bản lên thì tao bao mía lòng nhiều cái thằng lòng nhi bản lên thì tao bao mía lòng nhiều cái thằng luôn. Ship sambal ku. Nggak ship phun mía long. Ship phun mía. Phun mía cái kiểu gì như này, nhà mấy chị hỏi như kiểu gì như này chú kẹo hỏi. Cái phun mía ngay sáng nay điều đây pun chú shit à. Nhà mà chị hỏi như kiểu gì như này, như mấy chú như này. Cái còn thì cá sò la cha gì còn to chân ya ngay kan ngay solacha nggak salah ngay solacha nggak salah tetapi deh kalau Nyi punya pertanyaan kalau Nyi Hiao menjelaskan segala sesuatu Nyi harusnya Nyi awalnya Nyi mun ngay deh saat tadi yang pan song aja deh ngay Hiao ngay mau pun menjawab Liman mau pun menjawab tetapi dia Nyi Han mau pun ngay kayak penjelasan yang enak. Gì nhỏ nào luôn. Ok, cái này có những chuyện coi này. Kalau Nyi anh Nyi mau lip vào dia, Nyi mau lip vào Nyi ngồi enak. Nyi meci, emangnya Nyi mai pangkat, kena Nyi mai pangkat Nyi mai presiden, presiden aja dia tung aja dia presiden aja tidak pernah melarang saya untuk melip ini. Ini karena hak dari diri saya. Hak saya. Hancur. Alimin kan hangai kondisi mẹ bạn gì xin nghe còn trên cái soal mai bang còn với thằng bang cả lông chi phú nó mấy cái pertanyaan mai bang Alimin lalu ki hangai mau libat ngai mun jika ke kapasitas saya mai dongsi ya tung aja dia maupun sila hangai mau libat atau mainnya mai chi pai men keuti nya nyoi keuti lah atau mainnya hangai mau libat yang mana keusinya memang Cok. Mà cũng với bang cái pertanyaan như cùng với thằng này bang mày bang mau senggol politik tapi coy sih nggak ya sungguh memang masalah sungguhan kita jika kongsi kayak kebenaran yang mana ngay kan kong Prabowo aja mau hangai mau libat yang mana atau menyiba hangai mau libat yang mana jadi nya kayak kapasitas saya mai dongsi kena nya kayak Chen Li ya kan apa kan ni kong kan jadi yang ada ngay tu tiểu sinya menya yang si thong nhân tiên nhân chi nhân đang ngang tiểu sinya menya Acha. bang nghe cái nghe pertanyaan hukum celah yang mai apa bang thang jadi ada bahan baru bang
Ada. Ngay liên ngay ya kusa của có sự lấy liệu lý thằng ó là ngay ya kusa của có lấy liệu lý thằng ó cái lý thằng ó là như thế nào ngay có biết về sao làm mà cái thằng ngay muốn như ya kusa của có ngay cái không ngay một lip à ngay ba lip atau mai dong sih ngay bây giờ rugi kan tuh nhìn motion này yang enak lihat ngay muốn như thế gì pertanyaan dia Bang, ini ho, pertanyaan ho, kau selalu lihat. Hola, cái nó bang. Nó phải như Bang. lấy tới phải ghi băng phải keo. Ok đâu, mà như là kèo như chú kèo đó như làm cái phải này đó như mình đòn cái kèo mấy phải có bị phải đó kèo như cái là như phải với ngày thằng á chả như phải với ngày thằng Dia lấy chuyện hậu chuối như đó cái mà bà già hitam mà tới bông thành như cho xuống bị phát chuối rồi nhiều lòng hết như này rồi cho chuối xía số bé mấy chuối trắng á đấy mấy có Nhưng mấy con. không tiêu như bay miền nè như chi bay miền nè như mổ nếu được kim chi boy chi bay miền những cái pertanyaan mo. Ini mungkin pertanyaan terakhir lo, mungkin kalau pakai pertanyaan terakhir lo. Jika như chi bay miềnของ bay ngay pun như chi bay miềnของ bay ya nhớ bắt tiểu nhà mình dùng chuột nhì nhìn gan như còn gì nhớ bắt tiểu nhà mình ngay xí mô mà như tiểu nhà mình bà nhớ bắt tiểu nhà mình dùng chuột nhì nhìn đấy như còn bây gì Sudah pastilah kepa tiểu kém yang jadi gina lo. em nữa kan besar lah ngay kan còn đi chi bay besar lah ngay xí mình còn đâu á cái bắt tiểu cái mẹ đấyยังdùng chuột gì mẹ bố keo ơi nhưng mang phải keo mày như vậy sẽ ngả theo ngay muốn sẽ lừa bên nhà bố tạ keo bỏ đại kẹo ngắn rồi như sẽ ngã theo rồi ngắn rồi như xong rồi phùng bay ngay cho sư phụ đó như phùng ấy cho sư phụ mày cho mày sao rồi như mấy lượng tụt bu biết đấy cha mày cho mày lần keo bố bé như mày bị chia ấy như cái này ăn gặp ngay cho sư phụ ấy như nào như cái này ăn gặp ngay cho nhà sư phụ mình còn vớiสิ่งจังแล้วที่โตตัวที่โตเปรี้ยวไม่โตเป้าแล้วเลยphải sư to bao bác có như mày gì tapi các balong sih mình otang mau dùng hay đeo đến chi ngay otang bạn mau làm gì bạn cái ngay otang ship theo ngay còn ship theo sau rồi như bẩn gì kia ngay kiểu lui vậy nè cái sao nó đồ nào sẽ như cha lấy bột thèn ra trong cái bông ra ngay đi bật phèn đấy cái ngay muốn như thế nào ngay muốn như thế như bẩn gì chút kiểu lui thế này nhỉ như một bẩn gì chút bao nhiêu khéo chỉ nhìn qua cái này như một miểu ship như gọi thằng ai chẳng ai kịp như ship cái lo mì ngoài như bây giờ chẳng bận như vậy nhà hết con trai nó sẽ chiều như con ăn chơi như con ăn chơi còn là gì bút chơi ngay bút thut bút như con là ngay bút thut bút như con đó như ngay miền trên đi ra như ngay miền trên đi ngay bút thut bút như con bút lý bút ya langsung kip punya bintang kip ngay bintang dia cái sen phun khí nhìn kiểu phun ra nào sen phun khí nhìn kiểu phun ra nào bro Oi. Nhớ tin chi bay ba mang hỏi lại kawan bagi ngay đó chi mọi nhà gà đó ngay nhiều chi bay như lì men ăn ngay hả nhưng mà phụ thêm theo chi bay là ai tiểu cha mà cái cha tên cái kiểu gì cái phụ thêm theo chi bay luôn chi bay lì men cái món tầm tự nhiên thường nhớ gì thông như là đó bay cái gì đây như nào luôn chúng mình đi căng tí cái màn xa luôn cái gì chuyện những chi bay ngay mấy tí cái này ra ngay xin dầu tí cái này ra ngay mấy tí cái này ra intinya ngay tí chung cái liên nhau gì thông như là đó nhớ gì thông như là những siêu còn đi tới lăng sang bay ở tụi ngay thằng ngay tôi tiểu sĩ nhà mẹ chi tiểu nhà mẹ mua đặt xí xò các bạn bảo là tôi in chua phải phút rồi mày tầm bà lá ni ba si jauh ada si jauh lagi adu domba untuk satu dengan yang lain ngay mereka tanpa lah sang saya ngay mereka cincin vui sang saya ni siêu ni cái sang saya ba ni cái sang saya aja ngay tiểu sĩ nhà mẹ cái nào cái bùi ngay mình ngay tiểu sĩ nhà mẹ
Hanya kau ngai so dampak kau ni kau san kiểu trong abil lep to so jauh so. Pokoknya ngai tiểu si nyame aja yang mana. Ngai tiểu si nyame chia. Demen gak kawan? Nah, ini từ ngai aja. Ini còn chi bài à. Ini còn chơi bay dah lah. Ngai tu chịu chung ni lah. Ni lah. Ni ai bersikap ai berdebat ai ni ada. Ni ba song lai dia. Ni song lai dia kat ngai cùng bay dah. Songnya yang ini dia bagi ngai dah. Ngai menjual ngai kejagoan dah. Tetapi ngai menghadapi ini dia songnya yang cu kẹo yang nak. Ba long có tụ chỉ thong tụ chỉ em tận lip tận lấy thong à long. Kau ramai sih. Berarti ni ba pun tambah biong ni nak. Chỉ còn một lọ kem miệng cái là nhiều mày em miệng mà. Chơi leo cả đó ni chu gi à. Ni chu gi đó. Chu gi lo ni sao lấy chu ngay à. Cái mày xài long chọt tới pet này long. Mày á? Mày xài cây à? Cái con này. Ni mình đồ ngay chết à? Ni mình đồ ngay chết à? Ni mình đồ ngay chết à mày không gì à? Ngay xin mình cho chết đi nè. Sao đó tìm cái nào long? Hả? Ni còn nhau mày á? Tìm hỏi tìm hỏi mà chi đó. Tìm con. Tìm hỏi long là bang nhìn cái gì bang nhưng bài chơi lại bang mà chi bài còn ăn kiểu như một hồi nhấp nhé còn nó phải đến chung ngày Selamat tak jumpa. Lea Kaisa Bang Limen ka Kaisa Yakuza bunyi je kayak pertanyaan agak. bang hay đúng xí ngay một con lại về ngay can giặt này là lại ra đây Mấy con một con lấy nhà lẽ hỏi một con lấy cái dokumenter can giặt này mấy bang với chị về Lama tak jumpa. Apa kabar Pak Limin? Yang kimunya. Ngasih ôi bang ấy méo bằng cà tô hồi bằng cà tô khổ苹果đây. với cái một con là cái cổ mấy này không nhiều Ngay lúc cũng như thằng đó chỉ chơi đi đây ngay mấy con tụi lấy menjatuhkan sama ataupun maisa dah. Tapi kalau untuk itu ngay ko chung vũ kiểu à. Ngay lúc cũng như thằng suy ngay chỉ đều chịu đó ngay cùng quay đó. Kalau untuk itu đó ngay ko chung vũ kiểu à. Chung như đó yang kéo đó cho chuyện yang đó belum tentu dah ngay cùng đó. kêu một kêu Nhiều ăn chẳng yang cái người kêu đâu nhà là kêu mày kêu chi bay à kêu nhà mẹ chi à. mấy màn mới kêu à long mới kêu Mấy đứa ngay cùng như thằng ở đây ngay cùng như thằng con. Dạ. Tapi ngay còn đó ngay cô chung phụ ya cũng xa thôi là ngay lô xích cũng như xa thằng ở đây. Chúng cái nhìn đó tụ thăm tôi nhìn cái nhìn ba tụ bỏi. Ngay xích ghi ba dari ngay chiều mungkin pun ship nhân tiền nào. Tapi ngay tiga nhìn được pan hiri nhìn cái nhìn đó tụ bỏi nhìn. Chúng như đó saya hanya hiểu còn thấy chị bay à. Jadi nggak pertanyaan itu Cak Tuan kalau nyau Pertanyaan chị bay à. ini kau main orang thằng chín kan sih mày thấy Cak Tuan ini kau main Mẹ, chúng ba chín thổ chín ly nhìn đó các bạn. Sẽ có chín thổ chín ly như là đó. Ngay suy nhân ngay mẹ mang xin đều chịu đó ngay mẹ mang về cùng sáu cầu bê đó. Tapi ngay ti tật ngay hiểu ti tật cái phun phiết à. Ngay hiểu ti tật cái phun phiết hết này ra hồ mày ra phải đó. Cứ như nhau đi đâu dịch phụ này đó chú kéo theo đây nhưng xíu cái còn lưu tiền chi bơi à. Long kau main thằng đó anh xây sang à Như nhau chú kéo ở đó những xíu adu domba kakak lelia. Ini kau main dong sih thằng chín chùa long có kali ini có Ni kau nhà mẹ chi à, thằng nhà mẹ chi à. Thằng nhà mẹ chi à. ini kau main dong sih mina thằng đó thằng chín anh xây tia ngay thằng đó tia nhưng mà như mua thằng đó ăn phút không ini kau main bên coba như tia mua thằng đó Ngay cùng như thằng đó kawan, ya bro ya. Như đó sa cùng tụ cái lelia đó.
Mungkin dia ngai ting cuya untuk masalah itu sinsen sinsen sinmin dia mungkin kemungkinan besar ngai siang toto si kiam toto kayak nyen liang ya. ถ้ามีคนไหนมา Tetapi kalau untuk ngai dia ngai kosong sin dia yakuza. Kalau untuk bagi ngai ada thằng chín này thằng chín này à. เยเจียรู้ใช่ไหม800มันก็งี้ของหอบอยกินหา Chị phải à, chị nhé mê chia. งี้ของหอบอยไหมเจียรู้ใช่ไหม Ngay xịt đấy à, cụ sa ba bông phải được cái ngay xịt gì nhỉ nè. Đã ไม่ lấy FB มันสิ่งของไทยเกี้ยมันสิ่งของหอบอย ngay เนี่ย mê cùng cùng thầy kia, mê cùng cùng thầy kia, ngay mê cùng cùng thầy kia à, ngay cái nhìn trên này xa. เนี่ยทงคุณของไอ้ทางอ่ะแบบกี่ปุ่นเย่ Như chị Bang phải à, ni như ji chị kong phải kin tôi chen à, ya bang ngay mai cái chai kia ta có ha fu cái tôi à. ki ni bang ni mo chẳng có bang ai ra ăn chung quán to bang Cái nào Này, ngay có ngã thu quan trọng là cái nào như- ngay có ngã thu cuột. Nhà mê chi à như hiểu có quân biết sĩ đấy kỳ thôi em hả? Như nó tổ ngay tu chung chung nhai pikiran pengemis yang hina. แล้วสิตินออกงี้เร็วปังมิซอตินออกตามปาละเร็ว Cái nhi còn ai, mấy ai còn ai, cái nhi còn ai, cái nhi còn mấy ai còn ai. Tetapi ngay còn untuk dia kayak GC untuk dia kayak pufunen ngay kosong sin ya kusa yang hina. ไงที่งี้ของหอบอยสิเจียรู้ใช่ไหมกินหานี่ต้องลองเอ็นหาเลยอ่ะ Nyimun nggak Asia lu ya hemai sih, tetapi orang-orang itu ya nyici mungkin nyinsen aja gitu. Nggak sih kayak Asia lu mau sen yang jangan aja kan benar kan. Tapi chung nyi tahu sen đầu tiên dia nya kayak nyi nara nya nyi nara selalu untuk merendahkan nyina, merendahkan nyin, meremehkan nyin. Chung nya nyo nyin nara ngai mang điều gì nya me chi nyin na nya nyo si thong nyin điều nya me thong chun này thong nyin na. Còn ghê. เนี่ยปุ่นยี่พอยว่ะ Jangan kau ni thong chun này thong như là tao mày nè. Jadi di mana yang tidak berkenan bahasa saya ini untuk diri Anda? เมนต้องลองเอ็นอะไรเมน Kimoli bagi hahiau. อ๋อใช่ Em kipaya. Kena ngai mun nyi siana. Selama saya hidup di Bengkayang ini, nyi cawai ya kawan. Dia ngai mun dia kawan saya ada memang ngai sih dia ciu ya. Tetapi akal pikiran saya ini masih ada. Ngai bahan juga no chung ada ngahan juga no ya. Kawan. Ngai bah titik biak ho biak fai. Emangnya itu lalai pang thungai nyin me je sa nyin me? Lalai pang thungai nyin me je sa nyin yang mana kawan. Tetapi ngai bah mempercayakan diri saya itu dengan siapa itu ngai sim chung dah ngai sin nai sa dah ngai tu sin nai sa. Mungkin kemungkinan besar itu loh ngai tu hi thoka dia ngai me. Cái nhìn này là chú chả hấp gì tùy phong gì chả nhìn này ra虽然cái tùy chỉ các bị mồ đây còn đây bên ngày trường ăn phụ cận kia ký chú hình ngay đủ cùng này nhưng đang ngay đủ cùng ngay tetap dukung walaupun gitu ngay modal ngay tetap harus dukung dia jadi kawan karena ngay tiga kayak nyina ngay lalali dia ngay melalanya kawan ngay losit của ngay melalanya ngay ba san kheyong pajintan nyina to ngay be ansong sin dia yakuza ya benar karena dari dulu dia kisit kiu do ngay nyina kisit kiu do ngay kisit tolong dia ngay nyina kawan mungkin nếu sahabat tiga này sa tetapi ngay phụ dia ngay juga mau mai dong sih ben ge
Ngay ở lùng chia này đó, ngay mua mấy东西ở bên kia này. Thế kia juga ngisi thổ mấy东西dari ngay à. Kia ngisi thổ mấy东西dari ngay ở lùng chia này. Ngay juga, dia ngay còn đó. Ngay còn untuk pun dia ya kusa dah. Itu me còn season lainnya nah. Ngay me còn konsumsi di tahu nyen kawan. Tetapi ngay kan ngay nhìn kan ngay tentunya ngay juga hấp gì đó. Ngay hấp gì hấp đồ mày sa. Đi chen bắn kan khổ gì. Đi chen bắn đi la đi các tạ thùng ini bù chiu ya. Kan tergantung ngay sim gì hấp đồ mày sa lo ya. Kan ngay kayak sim kon me dari naisa ya udah. Thường nhí đó sao còn bay đó. Cái dịch vụ của này còn bay đó. Cái dịch vụ này còn bay ya. Cái dịch vụ này còn bay đó. Ya kawan ya. Nhớ sao situ hấp tàu bay sa. Kan juga mengai urusan. Tetapi ngay kan ngay du dịch khay ngay chơi ngay sim con tuli ya yang mana. Apakah kita koji mau untuk mengatakan hal-hal yang tidak yang mana. Dia kan tergantung juga penganut ya. Penganut itu kepercayaan kita menaruh suatu kepercayaan, kita serahkan kepercayaan kita pada si A ataupun si B, itu kan urusan kita. Nggak kayak urusan kawan. Sebenarnya saya sih kan dia kayak sebagian dari oknum yang tertentu. Mereka itu bukan juga orang-orang baik. Soalnya saya trong theo sih kan cộng đồng kan juga cộng dia thongin mau thongsimnya. Saya setuju. Untuk penganut sesama aja mereka itu saling menjelekan, saling menjatuhkan. Itu bahkan disebut dengan mempunyai akhlak. Mereka itu tidak mempunyai akhlak yang baik. Mereka itu mempunyai tujuan yang tidak baik. Kalau orang yang mempunyai akhlak yang baik, tentunya orangnya itu tidak saling menjelekkan. Tentunya mereka itu tidak saling menjatuhkan begitu. Dia sian pua ngai thụ chiu đều kawan. Kawan tính sudah ngai mekong untuk menjelekkan di depan thongin, ya. Ngai juga mekong untuk jatuhkan sesama umat. Tetapi dia ngai kong apa adanya ya. Dia thongin dia soto talok dia thongin ah. Dia pufu dia thongin dia soto dia macam dia thongin yang merupakan kayak contoh. Sedangkan orang yang naik ke lift saya ini, apakah saya ini pernah merugikan mereka gitu? Pertanyaan saya, begitu aja. Saya hidup di kampung ini, ya. Saya tanpa meminta sebutir beras dari mereka. Mereka aja bisa menjatuhkan diri kita. Nhi dapat kong thongin hak kajit ke thong sem kong thai chi pai kong teo nyami chia. Phenya. Nah, kawan ini mau kak ngay kong dia dùng hệ tiền chi pai untuk bên ngày dah. Dia dùng tiền chi pai nya một kong bên ngày thang ada. Kecuali ada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, kerabat-kerabat saya itu saya percaya dengan mereka. Như thế saja cucu kẹo theo dia memang tiểu sĩ nhà mê chia. Phenya, bye bye. Nhưng senang chim aja. Thong si ngay nó chủ lấy aja terserah kalian. Kong chi pai ya. Như còn chi bay bơi à kawan. Như còn chi bay bơi à. Ngay à li dia. Kalau li media li dia ini baru kinha. Singnya nama. Ngay juga udah sering dibully orang.
ya, sampai kehancurannya, sehancur-hancurnya dah, ngai juga udah dibully orang sampai hancur-hancurnya. Tapi mungkin pun jadi kan nganyin apa itu hicu loh. Tomai ngai baik kong do, bahwasanya kalau kita itu benar, katakan benar. Kalau kita salah, kita katakan diri kita itu salah, yang udah. Ngai jujur aja. Nyimun ngai shit so shit mo, ngai kamu ngai shit. Choli media itu. Dalam arti dah, ngai ba mi cũng mi so, ngai du. Yin biểu ngai dah, ngai cho gì cả nhìn dah shit bed đó. Ngai juga shit so shit đó kawan. Choli media itu dah. Shit jauh kiu nhìn cả nhìn cái thổ sang dịch điều pak chen này yang dah. Jujur aja, ya. Tetapi ngai dah ngai si jauh kai pufu này nhìn, ya, ngai sự rugikan ni dah ni mau anto protes ngai protesnya meci protes DLC-nya meci ya. Soalnya ngai dah ngai kong kai dịch pufu dah si thong ni na. Lo sih kong kai dịch pufu si thong ni na. Siapa yang mampu menghakimi diri saya? Siapa yang mampu mengangkat kasus ini? Dari MABT aja nyi khoi gong itang. Mungkin kemungkinan besar ya MABT mungkin kita sebagian dari mereka itu ya. Khoi itang alia kai boy ya. Ngai dah sesungguhnya. Saya inginnya persatuan ini ada. Tetapi tidak sejalur, tidak sesuai dengan pemikiran kita. Hena, coba. Jadi ngay ko inang limen ya. Mungkin kemungkinan kita saja cito ya, kita nuto kita sada koli hai dibandingkan dari Cikai. Ya. Ngay akui ngay ba mi chung yo san li hai ni na. Từ ngay chung yo san li hai ni ngay mana hiểu kampung dulu hết đó. Ngay chung yo san li hai ni na ngay hiểu kampung tuli hết đó. Ya kawan ya. Ngay ali ngay ba kampung tuli hết đó dan ngay tan sali hết đó lah. Tan tiaw. Chung yo sa mungkin mang pun si hadapi chung ngay sang saya. Nếu sao còn thấy chi bay à, còn nhà mình chi là thôi chịu chung nhiều là, nếu系統現在你講啊災啊，nghe lối suy còn như thằng đó như còn hạ cái nhìn dịch kịch thông tin đó còn tiểu nhà mình chi à, như còn tiểu nhà mình chi à, như còn à災à, hạ cái nhà đi đang xoay lý tụ lý xong rồi bù lý yêu à, xong rồi thả lỗ yêu à, bóng bạn bên những cái bù chỉ chơi hiếu người như nào. Cũng đi mày thấy chi bèn đó à, cái môi bây giờ sao còn chưa lộ gì à, như con lẽ hạt ai nhìn còn chi bài à có chút nhìn từ ngày đó hắn có họp bị lẽ hạt ai nhìn là mình cũng biết nhỉ, cái có chút nhìn về từ chỉ cái chung lẽ hạt ai nhìn này lẽ hạt ai nhìn chỉ cái jadi lip mà bahkan dia lebih daripada Yuko Hyung ya, nó hiểu gì à. Ya, ngatur chung ya lah. Tapi ngai me kong chen pu hak anyin kawannya. Sebagian dari hak anyin, sebagian oknum-oknum yang tertentu ya yang adalah. Tapi sangat kita saya kimo chutui dia ki selalu menghakiminya nah. Nya me chi ni hakimin mai thai chi pai mennya. Mai hakiminnya nah dia kia kecuali dia ngai pian chot nya kai jao ya. Ngay phiền cho tao nhớ hung thì chỉ mày à, ngay phiền cho tao nhớ cái lui à yang đó, nhưng khó gì mà học cái mình ngay alung chín à, kita ali dia jadi kayak prosedur ya, kitchen pun juga prosedur à, hay còn ngay bây giờ phiền rồi như đó sao, như sao đó, khó gì đó mà menghakimi ngay à, ngay juga siap untuk menerima lihat kayak penghakiman, ngay khó gì juga
Ngai Koji juga dia menerima dia ke dosa. Tetapi kalian itu yang tidak berbuat apa-apa, kalian itu menghakimi seseorang. Apakah pantas untuk kalian itu ucapkan segala sesuatu untuk menghakimi seseorang? Ni kong tiaunya meci ya, ni kong gigi kira ni kong mai tai ji bai da ngai kong tu chen mo tu xiu chung ni ngai tu kong ni si tong ni na. Tiaunya tiaunya me si tong ni na. Ngai pukimang kalian semua. Sebagian warga-warga Tionghoa itu ya, saya pukimang kalian nak. Dan ini cucu kẹo đó, tiểu sĩ nhà mẹ sĩ thông như nè. Ngay tiểu sĩ nhà mẹ chia. Ngay những chuyện rủi gan đổi như đó sao nhớ sẵn siêu cũng như đó bằng hạt kỳ mi ngay. Điều nhà mẹ họ nhìn nó là như truy chín này nhìn mấy. Nhìn nó như truy khen truy lý hỏi nhìn mấy. Ngay xịt có nhớ nhịm tuần mà. Như tôi mày ấy bằng hạt kỳ mi ngay không thế nào. Như đó sợ là đó pengganti Tuhan. Ngay đó cho chút cái truy thải tự nhiên mấy. Ngay đó như mà ai cho chút tự nhiên vậy không thế nào. Sợ là như đó truy lý hỏi vậy này. Như mà hạt kỳ mi em bằng như đó mô cho chuối như là như còn nhà mẹ chi à. Là các bạn à, ngay pagi bay xin bay phút bay con nhím bay mây thải sòng lô kiến đấy ngay juga bị keng liếc cái chửi chửi gì là. Nghe ơi thằng con. Ngay bị keng. Nếu mà ngay juga ngay lihat apa juga keu-keu deh. Ngay kawan-kawan loy dengan al-Bukhari dah. Juga anto loy kin ko liao ngay dah ngay juga bị chi đồ chun untuk lihat yang si thông nhân tiểu si cái mấy chi si thông nhân à. Ngay mấy cái lihat tiểu si cái mấy chi si thông nhân tiểu nhà mấy si thông nhân mấy MABT như xây chút rồi à. Như chắc chắn đó chân phong ai process chưa kìa. Ngay không lihat si thông nhân đó tạo ở bây giờ. Yeah. Ngay còn lẽ ba lưu ship lăng nhân thông chun này si thông nhân đó. Dia si thông nhân đó merajalela đó. Merajalela tetapi nyiba yang menguasai diri saya. Ini yang menguasai diri saya. Ngay bố mày ngay kêu ngào đó. Untuk bunyi dosa. Bố mày ngay kêu ngào untuk bunyi dosa đó ngay liu mu chip ya. Như bây giờ sa quảng lộp có tổ cá lẽ đó. Tapi kin bunyi đó ngay ảnh hưởng ai tatap ai tùy chiêu gì à. Thôi liệt xe cái đó ngay tùy chiêu gì à. Thôi liệt xe cái đó như thằng như này. Untuk lihat si Kalimantan Barat ada, dia nyo si Tong ini kalau mau coba dia nggak tuju ya. Karena ketika suatu saat ya, yang benar kita katakan benar, yang bengkok kita harus luruskan. Dia nyo tian cici cucu kewe si Tong ini harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Karena mereka adalah manusia yang biadab. Mereka itu adalah manusia bangsat. Dia tongin hoi si tongin ah, tongin gong fai tongin talok tongin met joli tongin ah, net elsinya meci ya. Penya. Yakin punya dah. Kin punya dah ngai kong ina dah. Ngai alung Cina dah. Menghadapi dosa siapapun dia entah dosa naisa entahpun siapa dia ngay còn chút dia kỳ bơi đó cái dịch phụ này sĩ thông nhiên à ngay còn cái dịch phụ sĩ thông nhiên đó thông nhiên yang hiểu bù chi tổ thông nhiên hiểu phạt sát tổ thông nhiên hiểu khi phụ tổ thông nhiên à ngay ở lùng trên còn chút li kỳ bơi à hay còn merasa tidak terima dengan apa yang saya ucapkan. Kalian boleh ya rekam dengan apa yang saya katakan malam ini. Kapan hari pun kalian boleh bawa itu ya. Yang berpangkat. Kemudian dengan kesalahan saya kalian boleh paparkan. Di mana tutur bahasa saya yang tidak benar. Kalian boleh dijadikan suatu bukti bahwa saya ini menjatuhkan sesama warga Tionghoa ya. Tetapi saya tidak mempunyai individu ataupun niat buruk
menjatuhkan sesama warga Tionghoa. Tetapi mereka ada sebagian oknum itu. Warga Tionghoa itu memang itu anjing, itu lebih parah daripada anjing. Ini saya yang mengatakan hal seperti itu. Ngay cũng处理几倍 kawan. Nếu hạ cái những dịch phụ nó bị cái chú kẹo khiếm chiều đã dú cô chiều ya. Alung Cina, kampung culi gibai lah. Siapapun tentunya saya hadapi mereka semua. Ini kan nggak bersyukur sih mau kah? Kedepannya dah. Ini ya usinya macam ini lah. Ini kira kawan. Ngap video mungkin punya ngalip dia nyesat kerja rekam hilai lah. Mungkin kayak itu sih mungkin Anto yang nasihati ngai dan sampai dari lopai to dari siapapun mereka semua ya ngai nai jisi go nai batasi ngai kong kai jit pupun si thongin an gitu sakan tapi kin punya ngai fan ulang kai jit pupun si thongin nai kong kai jit pupun si thongin dia cukewa cái dịch phụ phụ này chỉ thông yên chú cái thông yên là ở nhà mẹ chi ở tiểu nhà mẹ à thuê nhà tiểu nhà mẹ nếu thằng chính lại ra nhớ cái dịch phụ phụ này chỉ thông yên là ở tiểu nhà mẹ chi à ở nhà mẹ chi à nah masa Esong lagi ngai berdebat siapapun dia dari MABT aja ngai langsung EKI berdebatkan muja. Tapi jika ekongju akal logika ya, ngai me kong chung cái tiêu tiên chi Apollo song thiên, tiêu song nhà mẹ chi song kiểu nhà mẹ ka. Ketika kita ini mau berdiskusilah dengan apa yang kita ketahui, dengan apa yang kita alami, apa yang kita ini sesuai dengan prosedur. Nya mau prosedur ini nah, nya mesti ngai munia ya nya mau berdijak ngai nya mentungun sia, mun tiểu nya me. Kasihan puda. Saya minimnya pendidikan saya ini bukan orang-orang hebat. Saya ini bukannya kalau saya ini orang hebat, mungkin kemungkinan saya tidak akan diam di kampung sini lagi. Karena minimnya pendidikan saya ini orang-orang awam, orang-orang bodoh. Makanya saya ini mau mencari pengalaman hidup di antara mereka semua. Yang pintar itu harusnya mengajar. Bukannya yang pintar itu menindak. Kawan ya. Bukan yang pintar itu, merasa dirinya pintar itu lalu menginjak dan juga meninjak orang-orang awam, orang-orang bodoh ini. Seperti diri saya ini kan bukannya diri saya ini bukan orang hebat. Saya ini banyak kekurangan. Saya harus banyak belajar dari senior-senior kita. Dari tetua-tetua kita. Tentunya kita barunya istilahnya kita itu bagaikan kecambah. Bagaikan kecambah yang baru bertunas ya. Tetapi sebagian dari mereka itu merasa dirinya itu di atas langit gitu. Vậy mu và hewa limen hewa ngay hình xong ấy chưa cái dịch phụ phụ này chỉ thông nhiên chú kẹo ở đó để beli dia ngay chỉ cầm con boy ngay pun si juga menghadapi kita usah dia chat theo cả bộ song này như này đó dia chat theo đó dia Cina đó còn Cina không phải là ngay cầm menjamin 100% bahwasanya sebagian dari mereka adalah Cina pinginnya. Sebagian mereka itu mengataskan nama dewa-dewi ya untuk lo thoshit pianina. Nggak lungkin kampung lagi ya. Walaupun dia apapun yang terjadi saya berani. Kalau siapapun mengangkat kasus ini ya malam ini ya, saya berani menjadi saksi ya.
bahwa sebagian dari mereka itu, ya, lihat sin mine ya, sebagian dari mereka ini, ya, menjual nama dewa dewi ini untuk mencari nafkah dan juga kepribadian untuk dirinya sendiri, bro. Nggak mungkin ngoli kiba ya lah, ya. Siapapun dia ada mendengar, kalaupun tidak setuju, boleh kalian itu ya, langsung telepon saya, nggak kayak HP dia kumpat, nggak HP, nggak kayak WA dah, nggak WA ya, kumpat diliu, si kiu hung ni, sam ni kiu nga. Nhi men nhi men nhi còn mồ còn lấy được tiền chi vậy đó, ngay còn cái dịch vụ về chú kẹo xì thông như nào, gì men. Jadi itu saat itu siapa yang keberatan boleh argumennya sangat bang, kita akan berdebat untuk mencari kebenaran. Ngay ni khoi song kita berdebat. Siapapun dia, saya tidak akan pernah takut. MABT aja khoi song ngalip. Jika khoi langsung berdebat aja, pinbuja. Hei ngay sit chiu cui của ngài boy atau ni đâu sao đã bị ngay yêu cầu cui yang mana. Thằng gì này, ya? Thằng Jin này hei ngay sit chiu cui atau ni đâu sao cũng sẽ bị ngay yêu cầu cui à. Ngay điều gì nhá mấy chi cái dịch vụ này系統嘅呢？ngay điều gì nhá mấy chi cái dịch vụ này系統嘅呢？Kau tidak mampu seperti mereka. Contohnya yang tiền chi nhìn ada, gimana ya? Contohnya yang tiền chi nhìn ada, dia ngay còn đang, anh xong ngay lip, ngay tụ mới sebut như tiền chi nhìn mà. Syong Nimo persis ngalip anggap nyiten Cina. Saya tidak pernah mengukur hidup saya itu dengan mereka. Ya, ini thằng Cina này, ya. Saya tidak pernah mengukur kehidupan saya itu seperti mereka. Tetapi mereka ini, apa urusan saya kehidupan saya itu dengan mereka? Sekarang, saya mau bertanya pada diri Anda. Gitu dia. Ni còn tôi à? Ni còn tôi cái thước xỉu chung nghe là, ya. Kau yang bodoh amat. Ngay phiêu suy nha. Ngay phiêu suy nha. Ngay còn như thằng. Bây giờ phải chiều tùy hệ bắt ấy. Naikkan saya khoji. Khoji. Khoji Xiong. Khoji Xiong nhỉ? Ni講西啊，龍井，你講一部分嘅新鮮大家通，你講itu sa. Nah, sekarang kita ngay munition lần ngay cả Mofonis sebagian Jitpufurnya menjual nama dewa dewi itu. Lalu nyai tanggapan yang mana? Ngay tanggapannya nya cái ilmu dia bị cái đó sa kêu qua makanya iri bị cái đó là cái trung心跟城市的。Lihat ini ngomongnya skill ndak cukup tinggi ya. Makanya cái ilmu dia bị cái đó nhìn là makanya iri cái đó ni bongkar cái đó sai. Ini bukan masalah irinya, Saya ni Long Jin, ni jangan bongkar ni ni cái aja tu. Kêu cô như ilmu makanya ini kêu cô bukan urusan ilmu, ini yang kita bahas ini bukan tentang urusan ilmu. Sekarang kita ini
mengatakan bahwasanya sebagian dari mereka ini mencari makan dari menjual nama dewa-dewi itu. Bagaimana pendapat Anda? 當然你分配講唔準啊，你講 Enggak, 通咩啫？ sekarang 你分 sekarang 配 saya 講 tanya 講 pada 乜？ diri Anda. Sekarang saya tanya pada diri Anda, sebagian dari oknum itu menjual nama dewa-dewi itu, ya, untuk mencari kehidupan dirinya sendiri. 咪講弄嘛，你啊個你 ilmu dia pikir itu saja mungkin kau makanya iri ya kau. Enggak, sekarang bukan kita ini bukan menguji ilmu. Kita ini pertanyaan kita ini bukan menguji ilmu, bukan menguji nyali. 點知啊？咩講 ilmu 分咩講 ilmu 啊？分咩講 nyali 啊？makanya ngai 講一趟你 Enggak. 的 Sekarang begini, sekarang begini.你hiểu啊？makanya 你 iri 啊。 Enggak kan, kamu mengatakan saya iri. Kamu mengatakan saya iri. Kamu mengatakan saya iri. Saya terima karena itu persepsi dari pendapat kamu sendiri kan? Persepsi itu dari pendapat kamu sendiri, dari pemikiran kamu dan juga penilaian kamu kan? Tetapi untuk diri saya tidak sedikit pun iri dengan mereka. Kenapa kau tidak iri? Kau mau minta sebut-sebut mereka sebagian sinsian tauhid. Makanya kamu iri, kamu ilmunya tidak. Itu pendapat saya. Itu bukan iri. Itu bukan iri, itu pendapat saya itu. Kalau pendapat bukan dengan iri, itu berbeda. Kalau bukan iri, jangan sebut begitu. Kalau pendapat nggak boleh ngomong begitu. Kamu ngomong siapa? Ngomong saya. Saya juga orang Petatung, bodoh. Nah, kamu orang Petatung, tetapi apakah saya ada menyebut nama diri Anda? Apakah Walaupun Anda tidak menyinggung menyebut seorang sendiri, tapi kamu udah melejit juga tak shannya ni dia dan dia ni kok MABT dewa bodoh kau. Nah, sekarang saya mengatakan tentang hal itu, salahnya di mana sekarang? Maupun dihadirkan MABT itu sesungguhnya yang di dalam suatu aturannya itu dari awal mulanya itu ceritanya gimana? Kalau kamu itu bisa menjelaskan segala sesuatu itu, tolong kamu jelaskan. jelas punya tentang ni bodoh amat ah, ni jelas punya tentang Pak Kidong Sipsong ah, ni iri ah, bawahnya model ni kalau ni pingai yu ko cinin tentunya dia ngai thangnya boy lihat ngai bodoh kau bodoh di si bodoh ngai apui ni lah si thông出的si thông音啊。Ya, ni koji yang ngai, ya kan kawan ya semuanya mendengar ya, ngai pun laci tong chunai si tong yen, karena di atas namakan dia kayak jimen kong ngai boy kan, tetapi ngai munyi sera liha untuk jitkai tepekong ataupun penganut suatu kepercayaan budaya itu untuk lay cutu kiawai cinsi atau kekaliannya dibenarkan atau tidak di dalam agama. Itu hak dia, setiap manusia menganut di dalam Indonesia hak asasi manusia, mau ikut silakan, mau tidak silakan, itu tidak ada dengan penganut dengan pemikiran kau alumni bodoh kau. Dalam arti itu, jadi di dalam negara ini tidak ada aturan, kamu yang mendirikan aturan, begitu ya? Aku tidak ngomong begitu. Negara ini mengatur aturan, ada undang-undang. Kalau menurut undang-undang, kalau apakah agama itu ada mengajarkan perjudian? Sekarang saya tanya kamu. Bodoh, kau tergantung agama apa. Kamu ngomong agama apa? Kamu ngomong dengan agama apa? Saya tanya kamu, agama Konghucu itu ada nggak mengajarkan perjudian? Ada dong. Sampai kong sana tianji tu kau kuya. Enggak, sekarang kamu mengatakan kalau di dalam agama Konghucu itu mengajarkan perjudian, agama itu yang dari mana, dewa dari mana gitu. Apakah diizinkan dari pemerintah?
你今天记啊，个功夫主的功夫主个偷的一种啊，这个 Iya, 偷啊的阿个嘛偷的功 Konghucu itu 夫主的 sudah 功夫 juga diakui dari 功 pemerintah. 夫 Konghucu semua. itu memang udah Kalau tahu diakui itu dari dia pemerintah, bergabung disahkan dengan pemerintah. Konghucu. Hmm. 你点 Nggak 记啊， sekarang 你 begini. 点记啊，你爱讲一趟，你点点，你点点，怎么叫有 Oh, 电话？ tentunya saya tidak 都 bisa 叫鬼 diam. 他，都叫鬼啊，都叫鬼啊，电话 Ya, judi Samsung 就讲 itu 啥？ mereka itu yang berjudi itu. Kita ini berdebat pakai bahasa Indonesia biar lebih jelas. Ya, kamu jelaskan aja. 你点记龙di negara Indonesia Persatuan Indonesia ini menganut 6 agama. Setiap agama itu tidak mengajarkan untuk judi. Kalau untuk mengajarkan judi itu tahu Nah, tahu nah kamu di tahu sini, apa tahu nah di tahu sini, tahu tahu tahu. Ini dia nah di tokau, sini. tokau itu bukan agama, ini tak sih tokau bukan apa kita animisme, tokau ini agama kepercayaan lah. Kepercayaan itu bebas. Animisme itu, ya. Di dalam undang-undang itu mereka itu meminta izin dari pemerintah, lalu akhirnya terdirilah suatu Bahwa ya, dia tidak mengakui negara, mau dia nebeng ke Konghucu. Kalau Konghucu tidak dia mengajarin nebeng. ke agar orang itu Berarti berjudi dan kalau dia itu. nebeng itu termasuk aliran sesat dong. Berarti Kimi mereka itu termasuk aliran sesat, kimi sesat. Bahwa Enggak, dia sekarang yang itu pertanyaan saya itu Konghucu itu termasuk agama atau bukan? Konghucu agama dong, diakui negara. Agama pecahannya itu dari mana? Dia nggak Pecahannya ada itu dari mana? pecahan, dia itu menganut dia ke dewa dia Konfusianisme ini Konghucu ya ini sang sila. Ya, Konghucu itu saya tidak mau tahu tentang dia siapa itu ya. Siapa Ni dia tin kia Konghucu. long, hega paisin ini kimi Konfusianisme ini dia tawa Ya, tawa nah tawa juga. sekarang berarti kan dalam arti kan melawan aturan negara. Ngai itu kan negara tidak mengakui. Iya, sekarang Negara tidak mengakui. kalau sudah diakui, apakah negara Indonesia ini mengakui perjudian gitu? Negara tidak mengakui perjudian itu melanggar undang-undang Samkung sama melanggar undang 3 KUHP ya perjudian itu tetap salah. Tetapi Konfusianisme, Konghucu tidak mengajarkan perjudian. Iya, kalau hikoka tatung ini kan Lalu yang menjalankan perjudian itu, yang kita menjalankan perjudian itu boleh dikatakan aliran sesat atau tidak sekarang? ini sesat bodoh kau sesat bodoh. Ya, sekarang ya boleh dikatakan tidak sesat ya. Ya, mereka menolong umat. Seberapa umat itu yang mereka tolong? Ngai thang ni kong mai mereka tolong Seberapa banyak umat yang mereka tolong gitu. bukan agama Konghucu tapi dia ke agama Tao. Tao itu memang dari leluhur kita itu kepercayaan. Lo ngerti nggak sih? Dari Tao itu mengajarkan sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu apakah kalau Konghucu itu sebenarnya agama. perjudian gitu. Konghucu itu ada kayak sebagai nhìn cái cộng thổ này như cái phân với còn mày xí xí duyên cộng thổ duyên yang thổ cộng thổ dùng hình là lo phút thông thì cộng thổ dùng hình này đó là cộng của chú được cộng thổ cộng dia dia pai sini untuk mau cộng thổ. Ya, ini sebetulnya yang dijalankan itu simpel. Kalau kamu percaya ya kamu sembah aja gitu. Begitu dia, kan begitu. Nhưng mà cái những một nhóm còn như thổ sinh như một thổ sinh như còn mấy như cái ngồi chuyện còn mấy mà cái ngay số nhà lép như còn mấy. Nah, sekarang kita ngai munyi sian, cái penyimpangan bạn thải mau sian ngai munyi sian cái penyimpangan. Mình đang bà liên东西的鬼丧西都nhìn tay vào nhìn thấy chưa? Quỷ sang西di sini kita ngai munyi sian gimana? Lalu sebagian orang yang miskin ini kan berharap untuk kaya.
Lalu Nih, mereka ini Nyongkong. menjalankan. Kalau orang miskin mengharap untuk kaya itu harus kerja keras, Nah, bukan kerja Nah, keras, kerja jadi yang cerdas. menyesatkan itu kan mereka yang keluar cinsi ini. Kan jika kau ini bodoh, jika kau jika pemikiran itu dengan hati, pemikiran harus dipisahkan dengan hati. Pemikiranmu Jadi iri, ya yang hatimu tidak harus dianjurkan iri. itu dianjurkan itu animisme atau tahu kita Iya, namanya. animisme bah, ini tangsi mga Longchin. Dia itu satu kepercayaan, bukan animisme, Suatu tidak kepercayaan. mengakui negara. Kepercayaan itu dimasukkan agama atau tidak. Sekarang kalau agama itu agama itu mengajarkan orang perjudian. Saya sebagai warga negara Indonesia, Indonesia menganut dengan agama Islam, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, terus Sekarang Kristen, tapi dengan di sini kamu udah paham tahu itu apakah tidak mengakui, berarti dia itu kepercayaan. kepercayaan. Kalau kepercayaan agama itu ada ndak kepercayaan dari Al-Quran, Injil, Jabul, Taurat itu di Itu mana mereka itu? beda. Kamu melenceng itu beda itu Tidak, kepercayaan orang lain itu tidak. beda. Saya tidak melenceng. Beda, tidak melenceng. Saya tidak beda. melenceng dari apapun, dari segi agama apapun. Setiap agama dan kepercayaan itu tidak pernah mengajarkan tentang perjudian. Kamu melenceng itu. Saya tidak mengatakan demikian. Kamu melenceng. Tidak. Kamu Dia boleh nggak munia. Diam, dia nggak munia. Boleh nggak aku bertanya? Boleh? Boleh nggak aku bertanya? Boleh. Silakan aja. Boleh nggak aku bertanya? Boleh. Di Kalau Indonesia berapa pertanyaannya itu agama? masuk di akal. Di Indonesia, negara mengakui di Republik Indonesia ada berapa kolam agama? Dia ini yang saya tahu itu Al-Quran, Kamu itu melenceng, kamu itu salah. Kamu mengatakan berdemikian itu salah. Aku kamu di Indonesia yang negara mengakuin itu ada berapa agama? Ya, iya, makanya kamu tidak memberi saya kesempatan. Makanya saya Berarti kamu jawabnya itu salah. Berarti kamu melenceng, Alongchin. Kita menjawab tentang mayoritasnya, bro. Bukan mayoritas, minoritas, bukan Agama begitu. yang terbesar ada di Indonesia ini agama apa? Sekarang saya tanya kamu. Ya, Islam lah yang terbesar, bodoh. Nah, saya bilang tadi jawaban saya itu Al-Quran, apa salahnya? Itu salah. Al-Quran itu banyak. Setiap yang Banyaknya itu apa? ini, Di mana kamu coba kamu jelaskan. Kamu Coba diam kamu dulu, jelaskan kamu banyaknya diam dulu. Al-Quran itu sebetulnya satu. Al-Quran itu sebetulnya satu. Kamu diam. Kamu dengar dulu perkataan saya. Kamu diam. Kamu dengar perkara. Kamu marah sama saya. Kamu lempar handphonemu. Untuk apa saya melempar ke semua itu? Makanya kamu diam dulu. Kalau tidak mau lempar, kamu diam. Kamu diam. Dengar dulu perkataan saya. Sekarang yang kita jadi pertanyaan itu agama yang Indonesia ini yang mayoritas ataupun minoritasnya itu ya. Yang saya bilang Al-Quran itu salahnya di mana sekarang? Saya menjawab dengan apa yang saya ketahui. Saya mengatakan mayoritasnya itu agama Islam, gitu. Salahnya di mana? Ini cinci ya, ini membalikan fakta ini kok nggak ya? Toh ini kok Injil, Saya tidak membalikan fakta. Al-Quran, Injil, Jabul, Taurat dan juga Konghucu. Ini cinci ya, ini kong curi apa cinci ya? Ini maupun sehingga berdebat, Jimen ini maupun sehingga berdebat, kamu ini. Berdebat ini kong mai di atas ini kong apa ya tuim tahu ini debat mai. Saya mengatakan Al-Quran, Injil, Jabul, Taurat dan juga Konghucu. Ngai me kong kai, sang si ngai me kong ka, ngai me kong ka. Di sini memperdebatkan tentang agama ataupun majusi agama
jenis ya gitu mau agama, mau undang-undang, mau agama, Nah, mau di agama situ, ini di situ saya kepercayaan. berarti memvonis mereka itu menyesatkan, menyesatkan. Itu Mereka pikiran menyesatkan. kamu. Sebagian kalau dapat togelnya itu Nah, menyenangkan. ya kalau sebagian mereka, apakah ini melanggar undang-undang atau tidak sekarang? Itu Itu pertanyaan saya. pikiran kamu. Bukan Sebagian pikiran, oknum bukan yang pikiran saya. mendapat Apakah togelnya negara itu ini ya menganjurkan menyenangkan, perjudian ini itu sejahterakan, disahkan? sengsarakan, Enggak, ya senangkan. sekarang begini. Apakah di negara ini, negara Indonesia ini ya, dianjurkan perjudian itu disahkan dari pemerintah atau tidak? Sekarang pertanyaan saya. Gitu aja. Dalam Republik Indonesia ya, ada Undang-Undang 303 KUHP kalau perjudian perdagangan itu segala macam itu melanggar. Nah, melanggar. Lalu kenapa untuk Anda itu membenarkan? Anda itu kenapa untuk membenarkan semua itu? Anda itu udah tahu Kamu yang salah. Kenapa membenarkan, Anda itu no, membenarkan? saya tidak membenarkan. Kamu dengar baik-baik bahwa dia itu bukan agama. Lo ngerti Nah, gak sih? berarti kalau bukan agama berarti dalam arti itu menyesatkan kan begitu dia? Bukan menyesatkan, dia itu kepercayaan. Kamu kalau Kepercayaan itu, menyesatkan itu berbohong. Dia kalau kepercayaan itu ya, namanya kepercayaan itu. 50-50. Ini Sang kamu dengar baik-baik perkataan saya. Dia itu bukan menyesatkan. Kita berbahasa yang halus, dia itu kayak perjudian, tau gak sih perjudian? Ya, Win-win ya, solution ya, gitu ya, loh, saya paham, saya paham, untung-untungan. saya paham. Jadi sekarang ini yang menganjurkan itu diterapkan dari pemerintah atau Bukan, atau kamu jangan salah Prabowo loh. Prabowo tidak menemukan begitu loh. Dia itu hanya win-win solution, untung-untungan, untung-untungan, untung-untungan. untung-untungan. Jadi sekarang yang disahkan pemerintah itu dari pertanyaan saya kamu tolong jawab dulu ya. Tolong kamu jawab dulu dan dengar betul-betul dan juga dengar dengan baik-baik. Sebagian dari mereka itu mengatakan bahwa saja ini untuk suatu pengobatan alternatif. Kan begitu ya kan? Ya Lalu, ngomong aja, ngomong-ngomong, aku dengar kok, ngomong aja. sebagian dari mereka ini ya, maaf ya, untuk warga Tionghoa ini, kemudian mereka itu setiap hari mengeluarkan cinsi-cinsi itu ya ataupun dari mereka itu ya tulis angka-angka itu untuk suatu permainan dan juga perjudian dan yang kita jadi pertanyaan saya yang menjadi pertanyaan saya, mereka ini dibilang leluhur pengobatan alternatif. Apakah ini dibalik daripada kedok itu untuk mencari keuntungan kepribadian dari dirinya sendiri ya mana? Udah selesai. Udah. Hah? Oke. Pertama, kalau untuk mencari keuntungan pribadi, iya, pasti benar. Ya enggak? Kedua, kalau untuk pengobatan alternatif sesama umat manusia maupun tidak pemandangan suku apapun, si A, si B, si C, si D ya, betul benar. Tetapi dengan hoki-hokian, untung-untungan, jodoh-jodohan. Kamu dengar dulu, aku belum jawab pertanyaan kamu. Hanya dua pertanyaan. Dengar dulu. Dengar dulu.
Kok Alung, pertanyaan kamu itu seperti satu perkataan ada 5 pertanyaan bawah, saya hanya menjawab 3, masih ada 2 jawaban kamu belum selesai. Kamu jangan potong pembicaraan Oh, saya. oke. Boleh? Oke. Boleh? Hmm. Oke? Hmm. Udah paham sampai di sini? Tentunya saya ini lebih paham. Udah paham sampai di sini penjelasan saya? Tentunya saya lebih paham. Lebih pahamnya Di dalam di segmen perkataan ini, yang di dalam segmen mana? itu, dalam aliran sesatnya itu yang saya pahami. Mereka mengajarkan suatu Aduh, aliran sesat. pertanyaan kamu tidak ada di aliran sesat. Pertanyaan kamu, Mawa, apakah orang yang keluar kinsi dan pengobatan alternatif itu ini mengakui negara? Bahwa saya mengejawab kamu hanya 2. Ya, di sini itulah yang saya sebut. Itu yang tadi Ah, saya jadi makanya pertanyaan dari itu. itu, kok Itu yang pertanyaan saya Alung? yang pertama itu dari permintaan dari setiap warga itu dia mengeluarkan sebuah altar ya. Altar itu dalam arti itu kan sebuah kepercayaan, betul nggak? Ya kan? Betul, betul, Itu betul, betul. keturunan dari leluhur, ya kan? Dia Betul sekali. meminta izin dari pemerintah itu sehingga yang bisa melampirkan izin itu siapa? Tentunya pemerintah kan? Betul. Ya. Jadi yang di dalam izin itu untuk budaya patung kepercayaan itu nenek moyang keturunan, betul nggak? Untuk Betul, suatu betul, 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 betul. pengobatan, Betul. pengobatan tradisional ataupun dari keturunan, betul atau tidak? Betul. Nah, jadi sekarang yang diakui pemerintah itu karena Konghucu ini diakui pemerintah itu dalam suatu pengobatan untuk mengobati antara satu sama lain. Salah atau tidak? Betul. Tidak ada salah kan? Betul, nggak ada Tetapi yang salahnya. sebagian dari mereka itu pihak-pihak oknum-oknum yang tertentu itu menggunakan bahwasanya dirinya itu ya. Jadi ini bukan dari untuk pengobatan, lalu pada akhirnya dijadikan suatu tempat-tempat perjudian begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Boleh saya jawab? Ya, boleh. Silakan aja. Kalau urusan itu, dia itu meminta izin melewat dinas terkait, dinas agama Konghucu, bahwa dia nebeng ke Enggak, Konghucu. itu Kamu tidak dengar masuk di akal. dulu. Itu tidak Kamu masuk di dengar akal. dulu penjelasan saya. Pertanyaan kamu panjang ya jelas saya jawaban saya panjang, masa kamu potong perkataan saya? Kan tidak Enggak, relevan, sekarang tidak yang lucu. saya pertanyakan itu diizinkan atau tidak di negara Indonesia ini sebuah kepercayaan dan juga yang kamu anut itu kepercayaan itu apakah mereka itu negara Indonesia ini mengizinkan tentang suatu perjudian begitu? Selagi kalau memang negara tidak mengizinkan 303 KUHP itu pasalnya itu tetap salah, ya. Samkung sama itu perjudian itu tetap salah. Tetapi ya kamu harus ingat itu tanda kutipnya ya. Tetapi tanda kutipnya selagi masih ada bosnya yang menjual, pasti ada yang pembeli. Kamu harus ingat ini. Ini bukan salah pemasang, ya bukan salah negara, ya salah Enggak, bosnya kita loh. ini mengatakan ini Yang salahnya penjualnya ini loh. bukan salah pemasang. Kita tidak menyalahkan salahnya pemasang ataupun bandarnya. Kita menyalahkan itu Ya yang penganutnya salah gitu. bandarnya, Dan bukan yang salah pemasang, kita ya salahkan bukan itu salah penganutnya. shinnya, ya bukan Saya tidak salah dewannya, pernah bukan salah tatungnya. mengatakan. Coba di negara ini tidak ada bandarnya yang untuk menampung ini perjudian. Nah, Ya sekarang begini. beres. Nah, sekarang begini.
yang izinnya itu, Ya yang kita negara aja tidak pertanyakan itu bisa tentang mengurus izinnya. beginian, tidak bisa Enggak, saya membagi. yang Tidak, kita zaman perdebatkan, dahulu yang kita kala, ingin lu mau mempertanyakan ngomong tentang apa? izinnya. Lu siapa? Coba. Kita mempertanyakan tentang izinnya gitu. Iya, Izinnya Menteri itu, Menkominfo aja tidak sanggup kok. Menkominfo aja tidak sanggup kok mengurus perjudian ini. Lu siapa? Gitu loh. enggak, kok Saya kamu tahu, bukan pembela perjudian kok ya. kamu tahu, Kamu harus ingat. kok kamu tahu. Ya tahulah, setiap hari kita bisa baca berita, kita kan bukan orang Ya, 0,1. Kita kan emangnya orang paling tidak kan 0,9. ya, kalau kamu itu tahu, kenapa kamu tidak mencegahnya dulu, gitu? Kita nggak bisa mencegah bahwa kita bukan Ya, bagian makanya dari berarti dalam pemerintahan. arti Lalu itu Anda itu ikut-ikut juga menyesatkan mereka semua. kita bukan hanya ikut-ikut menyesatkan, kita bukan hanya ikut mendukung, tapi kita kan bukan bagian dari pemerintahan. Suara kita itu tidak Nah, begitu keras di sinilah suara kita ini sangat berarti untuk mereka semua, agar nanti bahwa kedepannya dari itu kamu kita jadi ini orang tidak jangan memberikan munafik. suatu contoh-contoh Jejak yang buruk gitu. digitalmu tidak bisa dihapus. Kamu juga pernah mengeluarkan kinsi untuk orang beli. Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Ya, Ingat-ingat itu. dari situlah kita harus bisa bertobat. Itu Makanya dari itu, kata tobat. jadi manusia kamu nggak usah munafik. Kamu juga pelakunya kok. Ngapain kamu mau bodohin orang, mau ngomongin orang? Kamu juga pelaku. Jadi Coba. yang sebagai pelaku itu Anda itu kan mengatakan pada diri saya, mengatakan pada diri saya. Tetapi Anda saya juga sadari, pelaku, saya tapi sadari jangan semua itu. memfitnah orang, jangan Saya tidak memfitnah orang, saya tidak menjelek memfitnah orang. Yang saya tanyakan, yang jadi pertanyaan saya itu Konghucu agama atau bukan agama sekarang. Konghucu itu agama diakui negara. Kalau apa? selaku dia agama, apakah agama itu mengajarkan perjudian? Setiap agama di Indonesia dan negara tidak mengajarkan perjudian. Nah, kenapa kamu membenarkan mereka? Saya tidak membenarkan siapa. Saya tidak membenarkan 6 agama di Indonesia. Nah, sekarang saya mengatakan bahwa saja mereka itu udah menyimpang itu. Apakah diri saya itu salah mengatakan hal seperti itu? Buddha tidak menyimpang, Buddha tetap menganut kebajikan. Halo? Ya. Saya dengar. Buddha itu tidak menyimpang, dia tetap menganjur reinkarnasi dan kebajikan. Ya. Tetapi kalau kamu mengatakan Buddha, kalau saya mengatakan tentang Quran gitu, bagaimana pendapat Anda? Iya, kalau itu kan kepercayaan kamu. Kalau itu bagaimana? Enggak, sekarang kalau kamu mengatakan penganut tentang Buddha, ya, saya percaya tentang Buddha. Saya percaya dengan Konghucu. Bagaimana dengan Quran itu, Al-Quran itu? Bagaimana? Apakah mereka itu tidak baik? Nah, kamu tidak percaya dengan Al-Quran kan? Saya bukan tidak percaya. Kamu ngomong tuh harus baik-baik. Bukan saya. Soalnya saya itu bukan agama yang demikian. Ngerti? Ya, tetapi apakah mereka itu baik buruk di pandangan kamu gitu? Saya bukan menganut agama demikian bahwa saya tidak tahu apakah buruk, apakah baik, apakah benar, aku tidak tahu. Soalnya saya tidak menganut demikian. Ya, boleh. Tadi kamu bisa membenarkan tentang Konghucu itu. Kamu bisa membenarkan tentang Konghucu itu kan? Iya. Ya kan? Iya kan? Tetapi di dalam Al-Quran itu ada enggak yang mengajarkan judi itu? Oh, Alung. Halo? Alung? Iya. Di dalam Republik Indonesia, kamu tidak dulu Alung. Berbicara netral aja.
Hmm. Kalung. Halo? Ya, 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 ya. Saya mendengar. Di dalam negara Republik Indonesia ada kolom agama, itu ada 6 agama ya yang diakui negara. Ya, Pertama ya. itu Yang pertama adalah Islam. Kamu dengar dulu, pertama ya, ya, Islam, ya. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Hmm. ya kan? Konghucu kan 6 kan? Ya, ya, ya. Yang diakui negara, selain itu tidak ada diakui negara. Kalau Petatung itu memang alirannya itu dari Konghucu, tetapi dia itu kepercayaan tidak diakui negara. Tapi surat izinnya itu dia nebeng, tahu nggak? Nebeng di Konghucu. Ya, nebeng di Konghucu. Konghucu itu Iya, diakui negara. Tetapi iya. Tetapi di dalam arti itu, dengan, di tetapi dalam arti itu kan menjalankan dengan suatu kebajikan. dia berbuat sesuatu kebajikan. Nah, Gitu. di balik kebajikan itu, apakah kebajikan itu harus mengajarkan orang itu Berjudi, berjudi. perjudian, Itu berjudi di di luar luar? undang-undang yang menganut kepercayaan undang-undang Republik Indonesia. Itu harusnya siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Paham? Di situlah yang kita harus kita ini Kau ya kita sentuh ini ya Hong Liao. kita ini Siapa harus yang tegak. berbuat, Kita harus siapa yang kita ini bertanggung jawab. tegas untuk mendirikan suatu pendirian begitu dia. 係咪實做salah gitu tan satong yang ada tangsi siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Ngai kayaknya berdebat lah. Sebetulnya ngai kayaknya berdebat lah. Karena Itu SD ini dong. ya S1 sekolah dasar tangsi ya. itu SD Ini ya, S1 SD. ngai mau susu aja lah, ngai mau susu aja tapi ngai apa mesti menghadapi segala sesuatu ancaman ataupun badai ya. Badai angin Boleh topan. ya, Bang. Ini bukan ancaman, bukan badai. Tapi saya dengar pertanyaan kamu, Nyian berilmu tinggi loh. Maka saya selalu ikutin lab kamu. Dia memang masalah ilmu kawan, bro. Dia memang masalah ilmu. Tetapi saya tidak membenarkan siapapun. Tetapi yang saya ingin kalau yang bengkok itu diluruskan. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah aja. Enggak. Dengan ilmu yang saya katakan demikian, bahwa kamu itu sangat berpengalaman semua bidang. Gitu loh. Jangan terlalu memuji, bro. Jangan terlalu memuji. Saya tidak memuji. Setiap manusia kalau memuji seseorang itu tidak merendahkan. Paham? Kamu terlalu memuji diri saya. Saya juga tidak suka untuk dipuji-puji siapapun gitu ya. Saya bukan memuji kamu. Setiap manusia memuji seseorang tidak merendahkan. Ya, saya paham dengan kalimat kamu dan juga tadi kita ini sudah cukup juga berdebat ya. Kita tidak ada unsur untuk saling menjatuhkan, juga tidak ada unsur untuk saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tetapi kita membicarakan tentang suatu kebenaran gitu aja. Apa yang harus dibenarkan? Semua itu tetap benar. Tutup poin aja. Siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Tetapi kalau yang menyimpang itu bagaimana kita membenarkan gitu? Kalau di mana menyimpangnya? Di mana menyimpangnya? Kamu katakan. Di sini yang perlu kita jelaskan, yang Anda kurang ketahui, di sinilah yang tentang kita mengatakan tentang Konghucu kan? Konghucu ya. Konghucu itu masuk agama atau tidak sekarang? Begitu. Itu sudah dijelaskan dari tadi. Dijelaskan dari pemerintah bahwa dibahas itu lagi. Iya, saya sudah jelas.
jelas dengan apa yang kamu katakan, tetapi penyimpangan dari pecahan dari Konghucu itu mengajarkan suatu perjudian itu bisa dibenarkan atau tidak sekarang? Pertanyaan saya itu. Begitu aja. Sudah saya jelaskan dari tadi. Kamu putar ulang aja video ini. Hmm. Jangan dibelit-belit. Nih bro, begini bro. Jadi yang sekarang yang salah itu siapa? Diri saya atau diri kamu gitu? Sebenarnya itu tidak ada yang salah, bro. Nah, Cuman jadi pemikiran kita doang. bertukar pendapat itu. Kamu Salahnya di mana? dengar dulu. Jadi manusia itu jangan dungu. Pikiran sama hati itu beda. Enggak, sekarang yang dungu itu siapa? Makanya dari itu tidak ada yang dungu. Makanya saya bilang jadi manusia jangan dungu. Kita ini kan Hanya memberikan suatu ingat pandangan. dong, Kita ini tidak ada mengatakan bahwasanya pintar ataupun bodoh. Kita tidak mengatakan siapapun yang pintar ataupun siapapun yang bodoh. Jadi kita ini memberikan suatu arahan dan pengertian agar kedepannya itu mereka ini ya, yang siapapun dia. Jadi jangan hanya percaya dengan tentang berkedok gitu begitu, berjubah, begini bertopeng. bro, begini. Kamu mau dengar nggak kata om kamu ini, abang Mojimen? Ya. Coba kamu jelaskan. Ya. Setiap manusia kalau dia sudah berumur 18 tahun, dia udah punya KTP, tidak wajib kita untuk menasihatin sama dia. Dia itu pemikiran dan hati nurani masing-masing. Apa yang dia berbuat, dia itu harus bertanggung jawab. Apalagi dengan sekarang inilah yang saya pegang KTP NKRI, paham? Nah di sini dan di sini Undang-undang negara Republik Indonesia berlaku, NKRI harga mati. Apa yang dia berbuat melawan undang-undang, dia harus bertanggung jawab dengan undang-undang itu. Apakah sekarang saya tanya pada diri Anda, kamu itu setuju dengan suatu apa yang mereka ajarkan kemudian menyesatkan untuk anak-anak kalian? Dia itu tidak menyesatkan kok sama anak-anak saya. Anak-anak saya juga tidak tahu menahu dengan yang dia ajarkan. Nah, karena anak kamu itu tidak merasakan, tidak tahu. Tetapi bagaimana dengan anak-anak orang lain? Makanya dari itu, di dalam kita perundang-undangan di negara Republik Indonesia ada undang-undang. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Ada undang-undangnya yang melanggar bahwa ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Ada undang-undangnya harus menghukum dari negara. Sekarang dalam perjudian itu, siapapun dia petatungnya itu apakah dilindungi negara? Kalau pertanyaan kamu itu bahwa dia itu petatung keluar cinsi itu tidak melindungi negara tidak melindungi dia. Nah, sekarang menyesatkan atau tidak? Sekarang menyesatkan atau tidak? Kamu dengar dulu. Tidak menyesatkan, tidak merugikan orang lain. Bagaimana tidak menyesatkan? Anak yang awam itu dia melihat dan dipost dalam publik ini, dalam publikasi ini mereka melihat lalu mereka ini ikut-ikutan judi. Yang kita orang tua itu tidak berjudi lalu anak kita ini berpikir ingin lebih jauh baik daripada sebelumnya kehidupannya. Lalu pada akhirnya dia melihat suatu ajaran yang tidak baik dan juga tidak benar. Akhirnya dia itu mengikuti jejak dari mereka ini, bahwasanya memberikan suatu jaminan hidup bahwasanya itu mereka itu pasti akan hidup nyaman dan juga enak gitu. Tapi pada akhirnya banyak yang jatuh sengsara. Kamu dengar dulu, Alungkin, kamu dengar. Pernah nggak kamu melihat anak-anak perjudian?
Halo? Ya, ya, ya. Nyikongi. Pernah nggak kamu melihat anak-anak di bawah umur itu judi? Saya selaku saya masih jadi anak-anak, saya juga Kamu terlibat. selaku, saya tidak mengatakan demikian. Berarti kamu kan udah bapak-bapak. Yang mengatakan itu sekarang, kamu pernah nggak Nah, melihat anak-anak nah, di nah, bawah umur perjudian? di sini, kalau untuk yang sekarang, makanya saya tidak mau generasi ini rusak gitu. Enggak pernah nggak kamu sekarang ini saat ini loh? Ada nggak kamu pernah melihat? Ada banyak, Ada. Di mana banyak. ada bukti, ada foto, kamu laporkan ke pihak yang berwajib. Dia itu menangani. Nah, Enggak usah yang kita sekarang, ngurus. Kita itu bukan siapa-siapa. Ingat itu. sekarang inilah yang kita perlu sadari bahwasanya ini yang digunakan untuk sebagai generasi yang berikutnya itu untuk memberikan contoh yang baik ataupun merusak generasi negara Indonesia ini. Kamu nggak nyambung nih, Kong Mai. Nggak nyambung. Bukannya tidak nyambung, tetapi kamu yang tidak bisa menjawab. Kamu mengatakan itu tidak menyambung. Aku kan pertanyaan kamu aku jawab. Kamu pernah nggak melihat anak-anak di bawah umur itu perjudian? Ya kalau untuk di tempat saya ini, mereka ini boleh dikatakan Tidak karena ada. dari sebagian Tidak ada. sebagian dan Tidak ada kan? Tidak ada kan? sebagian dari mereka Tidak ada kan? udah Tidak ada. berasumsi mereka itu Tidak ada bukan ngaku tidak tidak ada, ada. Kalau bilang tidak ada yang ngaku. bukan tidak ada, bahkan udah merusak generasi, Kamu pernah nggak melihat anak-anak generasi. perjudian tuh di bawah umur? Umur berapa tahun? Kalau sekarang kalau Di dikatakan bawah umur itu berapa tahun? Orang punya KTP itu di berapa tahun? 18 tahun, 17 Di tahun. bawah 18 tahun kamu pernah lihat nggak orang perjudian? Bahkan di bawah daripada itu masih juga banyak yang seperti itu. Di mana? Di mana? Di mana? Di negara Indonesia ini. Di mana negara Indonesia luas, bro? 39 provinsi, bro. Nah, sekarang kalau saya 280 juta sekian jiwa, bro. Di mana? Nah, sekarang saya mau mengantarkan bahwasanya ini adalah kampung-kampung yang rusak. Bagaimana Anda itu bisa mengatasi atau tidak sekarang? Memperbaiki manusia. Maksudnya gimana memperbaiki manusia itu? Memperbaikilah anak cicit cucu kamu sendiri, jangan memperbaiki orang lain. Kalau untuk memperbaiki anak cicit cucu Anda itu menyangkal Indonesia daripada bahwa itu negara. Enggak, begini. Negara Anda sudah ini ada memvonis. undang-undangnya, bro. Kita itu Sekarang nggak begini. bisa. Anda ini memvonis bahwasanya diri saya itu mengada cerita. Memvonis diri saya itu mengada cerita, tetapi saya membawa Anda ke tempat-tempat yang tertentu, Anda itu mampu tidak menyelesaikan permasalahan dari mereka gitu. Saya tidak mampu, bahwa saya bukan Tidak negara mampu. Untuk negara apa yang Anda nggak itu mampu, membahas tentang apalagi kita kepribadian mereka? orang yang tidak diterhitungkan. Pikir Nah, itu. disitulah saya bilang, Anda itu mampu tidak Jangan memperbaiki mereka. punya mulut tuh asal bacot. Saya tidak asal bacot, bro. Saya tidak asal bacot, bro. Anda itu yang terlalu sensi dengan diri saya. Itu ada orang bilang mabuk plus mabuk. Kalau saya tidak mabuk, mungkin kamu mabuk. Dia bilang kamu mabuk, kamu tidur aja.
Ya, kalau mabuk ya tidur aja ya benar ya, betul itu. Tidak ada Ya, dia kata mengatakan lain. itu untuk diri kamu, itu untuk diri kamu, bukan untuk diri saya. Kalau untuk diri saya, mabuk itu harus gocek kayak kamu. Itu Anda tunjukkan kehebatan Anda itu batas batas Anda itu sampai di mana? Hebatnya diri Anda sekarang ya. Saya tidak hebat, cuman Kalau saya kamu tidak memahami hebat, apa yang kalau kamu kamu tidak perkataan. hebat, Aku kamu tidak simak, bisa tahu nggak? tolong Aku menyimaki memberikan suatu apa yang pertolongan kamu pada sesama umat. Untuk perkatakan. apa Anda itu berkuar-kuar di media sini? Untuk apa Anda itu tidak mampu memperbaiki mereka semua? Tidak mampu Anda itu mengatasi mereka semua. Untuk apa Anda itu Negara aja berkuar-kuar tidak mampu di depan saya? memperbaiki rakyatnya, apalagi kita orang seupil. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, kenapa Anda itu terlalu harus mengurus mereka semua? Mengapa Anda memperkatakan pakai logat Batak itu pertanyaan gua Aji itu. Kaisa, Gua Aji ngomong tuh. Ngomong aja pakai logat Batak saja lung gitu. mẹ mẹ nhi cùng cái thằng như mình kia ở sống liệp bò gì man Hah? Hyundai Bukan như mình kia sống liệp begini bò doang, perusak generasi, pemabuk juga perusak generasi. Ini bukan anh dari agama, agama apa semua sama diajarkan benar. Ini semua tergantung manusianya sendiri itu. Kan meme betul kok betul bisa. betul yang merusak itu bukan agamanya tetapi manusianya như mình kia gặp Ah, sống liệp bò thịt các anh tốt sali cũng bay hay còn cái gặp sống liệp như gọi thằng như man ngay phụ khí bằng gì không gì như gọi thằng ngay phụ khí bằng cầu kasi hamdo niche itu mayo egois ni nyong kong apa ni te egois dia. eh bro kawan Hyundai ngay cùng như thằng Lee Kỳ boy ada tapi cái tujuan cái komentar untuk pemasasan Kimi untuk pun ngai ba kan untuk dia kai mian shu li yu kon sa. Ki kong nah ada nah mi sekarang kong ada tu nah yo dia sekarang begini lihat ke Mienshu untuk libun jika saya tentunya kalau orang-orang yang bijak orang yang pintar itu tentunya mengajarkanlah orang-orang yang ni thằng lebih kia nó awam dan juga yang nhiều lebih cái bodoh. cái xỉa cho đây nhìn đi bên má ngay hay nhiều cái chết cũng như hạ ca phá với thằng. Hội Đi còn à cái là mấy mẹ còn vậy đó. Thằng kia trên cái còn à mẹ đó chẳng đủ kiểu đó mệt phải nhé cái hạ thoại ấy mà thằng kia đó hả chít xíu đó juga bởi mệt phải nhé cái hạ thoại ấy mà hả dia mẹ còn dia cao rồi đó mệt phải đó nhí đâu sai hạ thoại ấy mà hả à高rồi đó高头nhí đâu chỉ cái này hạ thoại đó 什么都tergantung đó chỉ cái心情啊chỉ cái nhìn à bahwa cái cộng tổ đó cái makna như thằng kia cái makna cộng tổ đó bahwa chỉ cái nhìn à mệt phải chỉ cái nhìn à 最重要是cái nhìn à tại chỉ cái nhìn à mà你知道 lý thuyết ngay hiểu dập ghế Còn kalau thằng chỉ gì hiểu đó xong cái cái clip thằng đó à chỉ hiểu xong cái clip ngay tu khủy cho sư phụ ngay khủy cho sư phụ lihat chỉ hiểu ni kan menyampaikan jika penerjemahan bahwasanya oh liaman còn đó kan hay còn ký hiệu xong rồi cả ngay cùng với đó ngay khủy cho sư phụ ya thằng chính chính là ya Kin pui dah ngayu si fulia for komentar ini ya. Tetapi hai kong như con đọc kia nhưng mà khởi kia là cái ya gì à di dalam HP ini, di dalam publikasi ini saya menganggap dia itu sebagai guru saya. nggak Tetapi bisa hai dong kalau mau ngangkat sebagai guru harus konsa hidupkan manusia như thằng chứ này san, như thằng chứ này san, như thằng chứ này san. Ki hanya hiểu berkomentar, komentarnya
Ngamoy aja pun si komentar kawan. Jadi Nhi nyikong hamnya mai komentar aja, nyi taunya mai siang, nyi saunya mai nah siang bisa komentar. nah di sini nyikong anto dia ngemang mat diosinya meci ya kayak nang. Nhi dewasa me, Nah, nhi dewasa me. yang Nhi se merasa. egois ba, nhi kan Kemana Pak, nyi egois? nanti nyi Kenapa netiau. saya ini egois? Kenapa saya ini merasa diri saya egois? Kalau Ngai kamu Pak, bilang mesti dong egois lah. kalau Ngai kamu Pak, bilang egois gimana? dewasanya meci berarti nyi se egois ba Nah, lu. lihatnya hanya komentar, tapi nyimo pun si songa kelip ngai tiosinya meci ya ngai kong. 你这么了，你这么不了解，你还没分享，你没分享，你没我门买样啊？Ah, hoji, Itu hoji baru ngai betul, ini baru kong mai Thai mai chi Sifu. bye bye. Ah, nyi kong mai chi bye bye ngai tiosinya me, nyi kong mai chi bye bye. Kalau À, hai kong nhưng mà kia của nyi, mày bơi nhau đi à, phân mừng mày bơi nhau à, chẳng kan cho, mong nhưng mà bye, điều gì nhá, bây giờ nyi mà cái chạy vật luôn, cái mà con nhớ lớp luôn. Nyi Fan Kong Chut Mai ingat diusinya meh. Nyi Fan Kong Chut. Jangan kamu itu merasa diri Anda itu paling hebat gitu. Kamu Kimi itu paling hanya meh, hebat, Nyi kok ada kita hanya ada. berkomentar itu. Hanya berkomentar itu. Nyi tadi ngali gimana gimana. Sevo aja ada tujuh ho SD aja kihau. Dia berketik dan juga berkomentar dan juga membaca YouTube. Kalian itu ya terlalu bodoh untuk berasumsi hal seperti itu. Nyito sadar cenput dia meci nak. Dia bukan ngomong begitu. Anak kamu itu membaca YouTube, membaca komentar, bukan membahas masalah beginian. Dia itu membaca YouTube, Gina. membaca Kalau kamu komentar itu orang hanya pintar, kalau kamu orang pintar, puli-puli, tentunya, upit-ipit. Nah itu. nah, gini, tentunya kalau kamu orang pintar, kalau kamu orang pintar, nyadarkanlah orang bodoh yang seperti diri saya. Kalau Jadikanlah pintar contoh itu yang harus baik pada mengajar diri Pak saya. Alung. Kalau bodoh itu harus diem. Nah, Itu kata sekarang, Ahok loh, ya. sekarang Ahok saya pakai apa ya? turuti Hei kok nyitin permintaan dari aja. kalian. Kau Nah, coba ya. sekarang saya Hanya ada turuti dia diam mah. permintaan dari kalian. Saya ini udah cukup bodoh dan juga saya ini yang minimnya pendidikan diri saya. Saya udah cukup diam. Coba suruh mereka orang pintar yang naik. Bagaimana cakapan dia itu terhadap diri saya? Bagaimana Ah, mereka mendidik diam. saya? Dia memeju. Memberikan suatu contoh Hei, yang baik pada diam. diri saya. Kolong. Kan meme dia, kan meme you manyu dah, meme dah. Kiko ada. Manusia sekarang mana bisa kita ajarin kawan, ya bapaknya Nah, aja nah dan saya namanya ini aja nggak bisa ajarin dia gimana sekarang orang lain. sekarang saya mau menjawab dia juga. Dia ini sebagai apanya untuk mengajari saya? Itu dia sebagai guru atau apa? Apakah dia itu sebagai pengganti dari bapak saya, mama saya? Nya Santo Agung gimana? Pemabuk begitu ditampar bisa sadar nggak gimana? Sekarang suruh dia Anjay naik kali aja. bingung, anjay gimana? Sekarang suruh mereka naik aja semua. Saya hadapi mereka semua. Hebatnya mereka Setidaknya itu lebih komedi pintar menang. daripada pemabuk. Kalau pemabuk depan aku Pemabuk itu bolok Pemabuk balik itu ya. dia itu kalau ketika dia udah mabuk dia itu mengatakan apa adanya. Dia tidak seperti orang-orang munafik seperti orang-orang lain gitu yang hanya tahu menjelekkan, Nhí còn menjatuhkan. sao munafik đi, nhí còn hỏi á. Di mana? Nhí còn tại sao munafik? Munafik dari sebagian dari orang-orang yang tidak minum. Orang-orang tidak minum, cái Santo Agung mun nhí à cái còn à, hay cái xít yêu chiều tuổi những cái phiên cái là bắt đầu mà kiểu xiang ngôi còn à, dia nhí kem nhí mun kem nhí an à. Nah, boleh saya menjawab ya. Ngay cảnh thiết hạ cái bất mi tháng, apakah seorang pemabuk itu ditampar satu patama bisa sadar? Cái hạ cái bất còn thế, kiểu nga quả lông hay những shit điều tiểu suy đấy, giật hạ patama cái ta cái kiểu xiang môi còn à. Nah, cái nào ngay ngay cùng như thằng, apakah cái nào mới dạy những sự điều sự đều chú hay chịu tùy gì mấy?
Kamu itu Minyak jangan menganggap. Minyak Jadi mau kata begini, dia sebetulnya begini. tutup poin, Sebetulnya dia begini, bilang Anda itu, itu Anda gitu itu, ya. Anda itu, Kan Anda itu gitu, menganggap dia itu. bilang apa lagi siang mau ya. Begini. Kamu anggap itu semua orang yang peminum itu adalah mereka itu orang-orang bodoh, orang-orang bego yang tidak mengerti apa-apa. Begitu. Makanya seenaknya diri Anda itu menampar mereka. Kalau kamu tidak mengerti bahasa Hakka, saya jawab kamu dengan bahasa Indonesia. Apakah sekarang setiap orang Apakah peminum itu seorang boleh ditampar? pemabuk itu ditampar itu bisa sadar? Enggak, sekarang Itu pertanyaan Santo Agung. kesadaran itu di setiap kesadaran itu tidak harus mendapatkan suatu tamparan. Bukan begitu jawabannya. Saya pertanyakan itu pertanyaan Santo Agung. Pemabuk begitu kalau ditampar bisa sadar apa tidak? Nah, di sini setiap pemabuk itu tidak harus mendapatkan suatu tamparan bagi saya. Kalau bagi saya. Bukan harus disengaja ditampar. Jikalau seorang pemabuk ditampar bisa sadar apa tidak? Jikalau Jikalau itu bagian dari pemabuk itu, saya tidak tahu. Saya ini kan penikmat. betul pemabuk Bukan itu pemabuk. bahwa Saya ini kan kamu mabuk penikmat. apa tidak? Saya ini penikmat, bukan pemabuk. Kan begitu. Kalau pemabuk itu urusan pemabuk, bukan urusan saya. Saya penikmat. Jikalau penikmat itu seseorang datang melihat kamu penikmat minuman beralkohol yang tinggi ditampar satu patah mah bisa sadar apa tidak? Saya tentunya saya tidak terima. Karena Lawan. itu berdasarkan dari Santo Agung dia nggak terima. Dia nggak terima. Chi làm sao không mày chi bài chứ nó cái nào mày cho như cũng ai cũng với lại nhiều sao Dimen cái mình như thế là cho mẹ ngay gì như thế sao làm sao không nổi chứ à Santo Agung cho mình chỉ cái chịu chơi là nghe chịu chơi à lúc nghe chịu chơi là cái Phật thân thân mà bạn mấy bà kia nghe đó ba cái dịch vụ đó trên phố Sĩ Thông như nào đúng tôi chỉ emangnya Santo Agung ndak terima meh ngay cũng cái Sĩ Thông như tao mày nè mẹ cái Phật sẽ lấy Nyilingin juga Sĩ Thông như nào mày Song mày aku Phật gimana juga Sĩ Thông như nào tao mày ndak terima meh tôi chỉ nhưng mà terima meh như terima meh ngay tại gì điều á ngay tại gì điều chỉ phải miền này trên phố Sĩ Thông như nào tao mày nè ngay sih kan maksudnya gue kelarin gitu kan maksudnya kan boy Phật itu mesti nyong Phật mah Hewa, coba dia yang perpanjang itu bukan diri saya, kan kita saya yang perpanjang. Leo, julung kan Leo. Hewa, nhưng mà đây gì men, nhưng mà đây gì men. Ngay cũng hiểu mà, ngay gì kan hay cả lâu du sống sao đi cho tiền đi tặng cô đi mới chơi ngay hiểu còn. Chứ chơi cái gì ba cái gì. Biểu kén ngay đâu kén chứ mày hiểu kén à. Cái gì mà makanya kita gitu hay cũng kim cái gì đó kim mày chờ đã kim còn anh chăng này kim còn anh chăng này như thằng ai còn sao hay cũng mẹ nhung pha về mẹ nhung còn là bơi xong ngay cầm chân cái chơi đây chân gì mong ngập à phải mẹ nhung nghe luôn rồi jadi kêu mắng à như còn ngay kêu cũng kêu như còn ngay kêu cũng kêu mà nhà mẹ chỉ cả cái Phật sự ăn trọng sản mấy dưới thầu mỗi chỉ nhung Phật chỉ dưới thầu không ngay khi đồ cô yêu nhân theo những mà đồ lý do Sĩ Thông nhân chú kẹo kẹo à ngay khi cô yêu nhân theo à phải thuê ngay phiêu gì kìa như văn phê thuê jadi ngay bị melanggar hukum mau yang kena mẹ cái mỏ mười những nước mày chỉ bán phân do này mẹ vẫn còn léo phân hàm cái phân do này ngay con điều trả những thổ to điều lại anh tôi nhìn thổ to như dia so kalau di kekuatan ngay nhấp là quả ta pun đã gì mình xâm phạm chứ nào hai jadi baik kesalahan apa itu kesalahan apa itu
Còn kêu bang Santo bởi Agung kong iya ka, mukamu memang kelihatan enak ditampar tenki di saat mabuk ka. 你去他们去本地来抢骗来把他毛线样啊？ Ini tanya fisik lagi hanya media di keluar-keluar. Jadi Tanya ki fisik keluar apa apa bedanya? Apa bedanya kita ki hanya keluar nggak anggap ki theo kiểu biasa lah mana? Chọn bởi sao là vẫn vẫn được chọn. Nggak anggap ki theo kiểu yang mana? Chọn bởi sao là hay còn cái tanya fisik dia ngay bao nhiêu ngay mau bên nhiêu ngay cắm cái phơi xì theo chua dạ liệu ăn Makanya nhưng mà nó được ki PT yêu chặt PT khơi PT Santo Agung nó nhìn vậy cái gì? dia còn PT yang chia cái tanya fisik dia ngay langsung sini lah dibangkanya lah. Mấy còn cái hanya Santo Agung theo chua nggak liệu ăn mấy còn cái Santo Agung Prabowo aja yang tuh bagian dia. Prabowo aja yang tuh bagian dia. Mấy còn cái Santo Agung các điều hình. Bởi sao là mau liền ngay còn đi bay? Bởi sao là Tôi nghi phạm bởi trong máy mẹ nhé mày say Mày liệu mày dâm sao xỉ đấy dâm sao xỉ à? Liệu rất là dâm sao xỉ. các mẹ mẹ còn hàm như xỉu xin mi còn kia mi mua lọt còn quay còn Mày vốn bày ghi xít cả tại trên đánh kiều. Ngay cái sẽ tạo lăng ngộ đó. Cái cả ngay tại trên đánh kiều. Các mẹ. Nhưng mình cái ngay khẳng cái kia đó kiều à. Nhưng mình cái ngay khẳng cái đó. Khẳng cái à. Phải khẳng ở môi dùng xíu à mẹ. Luôn ăn phê luôn Luôn Nhưng mà cho phải na. Thật sẽ như vậy. Như xong cái nhà lên ăn mình đi bởi phê mô ngay gì phê mày kim lắm kìa mày kìa các phải nhìn dùng coi các phải nhìn một nhiều cái PT môi còn nhé PT môi là cuối còn hay ba mẹ kia ba có cái lì miến ba thời gian mà cái sebenarnya cái kia ba cho xong chịu coi lì như thế cái lì miến đó cái apa kun dan ini kerja sama dia juga ini mẹ kun dan cái kia ba chim thama dia lì miến si chim thama cái lo kalau sih cái kiểu thằng nhà mà si về mua như nào luôn mẹ như thế cái里面các phải sai như nào không cái里面đấy cái sẽ sản tổ công cái đại show nhớ yang si bay men những siêu của người ta kia ba lời liệu ngắm buổi nhìn nhớ si bay men đó còn ngay còn cái thằng Xuân Chiêu luôn yeah tetapi dia hamo juga dia kisah pen juga dia di juga kini là juga ba lo nhìn dia kisah pen kia thật sự ý xin con cái cái lì min như này xong mình ghế cái lì min này xong mình ghế mình miệng này nhiều rồi các anh cái里面đấy cái sẽ sản cái bodyguard chỉ là memang yêu sang hà các sản phẩm cũng giúp kiếm cái bằng xe lấy bài memang yêu nhưng mà phức gì đó như mà chủ chơi á một kỳ tèo rồi luôn chỉ bay luôn một kỳ tèo luôn cái một kỳ tèo tapi apau leng tỏ apau leng tỏ apau leng tỏ Dạ má hỏi. Dạ má, thật sự là cái chú cô đó mẹ đã mua gần mua rồi xong chú cô đi vào cái chú cô đó mua ăn Phật đó vấn đề mình xong đó chú cô Phật phò như xong ấy. Nè đây tập vào lại luôn cái còn miêu ha luôn cái lò thay vào dòng里面的luôn à biết tầm bala biết tầm bala tầm bala như đi mấy hay tầm bala như lời từ kèng tầm bala chẳng nói tầm bala Tampala dia Tampala dia Tampala dia sebetulnya dia memang gitu mekong cincong đồng pan hình này nhìn gitu ngay thằng cái lì min còn ba cái punya kan lì min kau đến ngay này cái Tampala ba memang tu hebat nhìn ya đúng oi Tampala lên đi như dạng mỗi dạng các nhóm còn ở đây các nhiều ha dùng thế tiêm nhìn đầu ghi còn à
saya dititang, mau pun min ma, saya dititang makanya Kasih malu nanti mẹ mẹ cái tầm bạ lại nếu không không cái tầm bạ lại sinh nhân co nếu thằng cái tầm bạ lại sinh nhân co Các苗哈龙的去年了淡白了吧？你不相信了龙？ mẹ cái tầm bạ lại cái bị tích hợp du du học bên nhân nhà nè cái nào mình đi xem như anh có phải thi nhà đi giật Được biểu rồi, hiện đúng. xe đi thử nghiệm cầu guitar à? ừ. Belum. Tanpa Đánh dia câu liệu như à? thai còn bằng này bằng như thai còn. Tao mày mungkin nhiều hal yang banyak tanpa mày nhìn jen thì gì. Mungkin kita mau ngaji dia, dia lempar kau ni. Mungkin berkonen tanpa lah chancenan. DC cộng độ DC ở mong ai chỉ bảy Chancenan kan ngay kita tanpa lah mau ngaji chancenan berkonen. Kan ngay intio selebihnya ngay intio. 水木啦，講電子 boy， nếu mày chi bay gì mày xong này không được gitu aja gimana mày chỉ bay cả cái mà sai nếu cả mày chi bay gì nè xong này không mà nhìn được nè nếu mày chi bay miền à Long ơi, luôn có mà sao luôn cái tầm bạ là còn cái gì đó cả, kiểu cái sau đó đấy cái苗long lập tuần khu gì cả. mày 字面咧講真冇啦股啊，同你撩啊，字面嘢一講真冇啦股啊， cái phát nhiều gì tiêu nè. 有乜講真冇啦股啊，就你嚟弄夠啊， 你这个蹦那个弄高一弄高，个拍nhiều gì, cái苗long. Ibarat cô giàu ngáo ngáo mày Đúng, đúng. ta cái cả bên nhìn thành phố họ to bật hi như nào 龍 老闆淡白啦，識咗淡白啦， 龍 ê龍，cái苗啊龍，cái tầm bả là cái tiên tri龍啊，你吐血都去講咪得呢個叫tiên tri龍咁。 chỉ còn hai tên chi luôn ấy mày cho mày à tetapi tầm bạ là dia pergi chat về sẽ không ai tuổi rồi iya 龍哥，龍哥， ơi 淡白啦，你識咗嚟介紹佢做事，含佢兜噶，含佢用計噶，打你啦， ngalak ko layo khi nào ngalak ko layo chỉ vô lý do dia Santo Agung dia tem he pos ngalak ko dia ka cinin pui dia chỉ mau lý do che Santo Agung Aboy, Tambah lah singa jiwa kawan. Ini saya cuma nanti ya. Tambah lah ni curah fan tolak. Dia kêu li con này là tambah lah. Kasih kawang. Kêu li con nữa. Sendiri. Sendiri boleh. cái như pen gì vô luôn. Hewan pen nhiều. Cuman dia ngay chuyện suka dia Santo Agung dia. Mấy chín nhìn vui tôi tầm bảo lại cái này cậu em này kêu nó to Cái sàn tòa cũng sàn tòa cũng hà đâu có kìa, hà đâu ở chỉ bảo là kì. này son kiến mà thì Cái sàn ada tòa cũng là chẳng bắt kì mà. Santo Agung最凶的你对吧？你们好个啥跳过啊？忙死了会叫死啦！你啊， Mỗi gì vậy? 你们好被叫死日như này phân sang này. Nhà đâu ngã là cái mạ bản đó nhà mua bạn mua cái packet phần à. Muốn sàn tòa cũng nhà đâu à. Nama masa pun sedikit singin kan amun ni. Kawan saya di dunia EB ini siapa yang mampu menyakitkan di antara satu dengan yang lain sehingga sampai dia putus napasnya itu. Santo Agung Santo Agung yang mampu memutuskan
nyawanya Satya Wako à? Satya Wako beri gigit sia đó. Lo xích còn không? Không phải, Lo cái mình xích phản còn xác đó. là bún xịn à. Beri gigit sia dah. Beri gigit sia dah kawan. Phản Nhưng được. xác, phản xác, phản xác. Gigit sia dia chứ vẫn phản sang à? Như siang ini. Phản xác à. Betapa hebatnya ketua saya ini. Kasihnya ketua wah, nhưng mà không phải ya. Ngay senang ah. Thì như thế kia hỏi mà cái như còn với Ngay chịt mấy này thân rồi. kia họ, ngay mấy thân kia họ. Cuma ngay thân cái jalur aja mana. Như thế Yang cái giờ jalur đó yang là benar. cái kia hỏi tôi chịt chọn ra. Me kong ngay suka tahu kan Satya Wako kan Santo Agung ngatang. Kiong piong ada, piong ada. Mình theo cái mình như Seperti luôn. lo eh. Rồi. Oi. Như số cắt ở tầm bà lạ cái bụi tì à. Tao bà như về block kia để như khói kia. Ngay sit bro như nào kawan? Bro, ngay sit bro như nào? Hay tầm bà block như block kia nào. Ngay sit bro như nào? Tahu ngay kok ngay sit bro như berarti dia dalam arti dia Shen Puba udah mengetahui. Ngay itu nyin sudah kêu hiu orang ngay han sit bro như nào? Mẹ cái gì chỉ có như bật như hạ lần. Chúng tân sai hà. Cái tầm bà lạ. Bớt như bớt tèo. Như đường xa liêu chìn à. Iya, makanya ngay kong tampala dia kan termasuk ke Santo Agung food queue à, food queue cái gì cái food queue nhưng mà còn tampala cái nhịp nhịp men á, Tao bà như thế này còn tầm bà lạ. Còn cái phải nào. ngay mô còn cái phải ngay còn tampala kan cái còn cái hộp bản đó nhịp ba bún xì bên chân cha san khéo cho ai mày à. Anh cái gì như còn ai bây giờ mi thành tòa cũng Ngay còn còn ai boy ya pi còn ai thang ngay cái video call ngay bút di kan untuk berjasa kau deh. cái như còn tầm bala còn ở phải á dùng cái tiểu bạch xét cái mà tiểu xét chiều sai vậy đấy mà cái như còn ai á Cái cewek chat ayong hen cái cewek chat kan ayong hen à mà đầu cái tiên cewek cái như bố sinh đi học trò đấy mà như hồi xí kia mày yang còn cái như sendi còn mau cái kon bóng phấn pakai chiều sai vậy đấy mà mấy con thang cái tầm bala dia mày cái bông phần dia ghi cái lieu kiểu cái xì cái lời mày kiểu cái xì cái lời mày à jadi ni ba inti kawan inti anto nyinda kapan dijompo dia pun cái kiểu kang siat ni bahan di sia yang mana như pun còn cái bóng phấn chiều sai vậy cái mày cái mặt bản chiều sai vậy đấy mà như còn cái cái thị mặt theo bánh mày thực ra cái thị theo chiều du kiểu đấy mà cái gì như còn ai á chứ mấy sản tòa cũng như một dân mẹ sản mẹ tòa mẹ cũng mẹ mẹ có mẹ mẹ nhưng còn cái masalah yang hina ki dùng các ki kan cho các mak bạn này hina ki dùng các một tuần thì chán có một chiều chứ chờ đâu à chứ chờ là cái con họ họ đó cái giữa lại ngày không à tampala tu mbe ăn phải nhìn kawan dia tampala dia kita kan modal kecil mau cari untung yang besar ya hina tại cái thật ra cái lấy cái mới xong liệu à sao đó nhớ nhớ phút kêu ba cái mới xong liệu à nếu như mà chỉ bay men chú kiểu đó kia nhá con đó cái mới xong liệu à mungkin mah gini loh sih kan cucu yang nanya nya food queue dah mau jung ah nya food queue dah mau jung dah hanya dia sip queue dah nya queue ah food nya queue ah sip queue dah nya lihat sip queue dah si han hiểu hadir dah dah tiên tri dah tiên tri lung dah enggak pernah oci pala main oci pala nhớ nhoi quỷ linh chín cày đó nhớ nhoi quỷ linh chín cày đó nhớ nhoi quỷ linh chín cày đó như mồ mồ cũng mồ oji palai nà ya kawan ya ngay khi đó wa ngay khi đó ability nhìn wa pergi chua men chua ni mau tata kong bertobat dah ti mai ci bai operan no da
Loyo ya, ikan teri pancing Makau. Lah kok, mungkin nggih mati tanam. Pokoknya nyi tangai kong lah kok mati tanam. Adi tidak si hoi nyi dah mengai pak, Santo Agung ah. Santo Agung ada. Santo Agung ada. Jadi masjid kayak adu domba dia sebetulnya jika sen pu hohonya nah yang ada hohonya nah. Cuman dia Santo Agung mah ngai awalnya ngai anggap ini ketua ada wah. Ketua song lah kok. Aduh hai. Cuman kayak punya dia kong nyi kong kayak lopak me dah nyi pos kayak lopak me kan nyi gibung kayak messenger kan. Jadi sesungguhnya dah kadang jin ba anto nyin tiao yang na gi kong kayak lopak me dah nyi pun gi mo anto dah nyi saat ko to yang na nyi ke ma lopak me lui ba nyi si kong oleh mana. Jadi kan sam theo chit sam theo chit. Kawan sam theo chit lalu kayak lopak me kan kong to dia ngalak ko ba nak pun gi dong theo si yang na. Jadi nhiều sa chi nai son lagi dah men kan lu ya bui loi yang na. Kan sam theo chit lalu lah ko nak pun kayak for dia dong theo si yang na. Kayak lopak me dah kan ngai fan post chut loi, angai khoi gi pun Santo Agung kan. Apakah itu nyi dah saya tanggapan yang man hin yang na. Cuman hai kong ngalak ko yu langsung ke kai nyin song le kai lip ngai itu gitu klarifikasi bahwasanya Santo Agung tuh menjelekkan dia angai itu chin kam chagi yang na. Bahwasanya ngalak ko tuh mbei me bang bang sasa nyin mbei kong chong yu kong chong a phui ko yang na nga phui ko ngalak ko de se chen bunga hyung thi yang à kawan. Xong rồi, tambah lah, xong rồi. Mua xiao, tambah lah. Ni xong rồi, ni coba ni ci hadapi Santo Agung ya. Nếu siapa hanya edit kong le lako ada pajak dong. Hai wah, ngai sing ti bang, makanya ngai pun minan. Ni kon ki hanya ki ngam song alip ba. Tomai chi pa tambah lah pa ngam song alip ho. Tomai ho. Tambah lah tuh kalau king ngam song alip ba berarti itu sosok seorang pengecut. Bagi ngai dia itu bukan jiwa-jiwa itu jiwa-jiwa kesatria yang mana. Hai kok mo song alip dah berarti kita cincong hai ni Santo Agung kong tampala dia mencari keuntungan dari donatur dia salah. Ani Santo Agung kong apa dia mencari keuntungan itu dari donatur itu. Kemungkinan dia salah. Mungkin nggak kayak curiga itu saya itu makin meluas yang ada. Karena kinggam song alip ah. Hei kong kita merasa tidak bersalah kalau dia itu merasa dirinya itu tidak bersalah. Mungkin dia berani naik untuk klarifikasi gitu. Untuk klarifikasi sesungguhnya apa yang dia sampaikan itu semuanya itu berdasarkan dari suatu kebenaran. Ya makanya mereka itu memungkiri itu. Dia itu ada yang disembunyikan mencari keuntungan untuk kepribadiannya yang enak. Coba Santo Agung, còn cái bữa như khẩu đến một ngày đây, còn cái bữa như khẩu đến một ngày nhiều nhớ phút Q dia melenceng dari apapun yang dia kerjakan itu gongnya food Q itu bukan orang yang biasa, tapi dia luar biasa nih gimana pentot Q ya nya food Q itu pentot Q ya. Ya, saya tidak mau tanggapi ya. Nya food Q pentot Q, makanya tampala ansau nyi đâu Santo Agung ya. Tuyên ya Santo Agung ya, ngay còn lagi ya kita jujur terbuka aja ya. Nya food Q tuh pentot Q kan.
Ju baca tam Q unti mai chi pai Q ando à. Lấy chút kẻ ship chạy ra Q à. Nhà mà hỏi. Nhắc Q ba chân bùa mỗi yu hỏi ở lúc bên nhiều người nào. Setiap nhắc Q ba chân bùa như không phải chiêu à. Liên ngay đó. Hắn như không phải chiêu không à. Tapi ngay terima yang dah. Ngay terima tapi lako hiểu terima mo yang à. Tapi hay còn lako dia kiju jiwa besar ini tentunya ki esong lip untuk lagi klarifikasi. Hela ko yu jiwa besar ini dia ki naik le ke lip untuk klarifikasi. Loi hiểu kong dia kai penyelesaian untuk dia kai jisi kong penjelasan untuk dia kai publik di dia. Situ dia jangan sampai ada yang salah paham gitu. Mẹ đấy chính xác đấy. Ngay mang cùng như hồi địa mày chỉ bay kêu à nó mày phi go kêu à nếu phi go kêu phải thì tôi à nếu phi go kêu đó phải thì tôi à ngay mày có phi go là untuk tambala kan Juli tambala bị cảm song lip nhau chỉ bay tambala như mau rồi tambala như xí aja tambala như xí aja. Kalau ni mau song alip ni xí aja. Cái sau đó ni pun santo agung saya ni ba me foot kill à pen kéo kill tu kan xí à. Hay ni mau song alip dah ni pun song gì men. Hay quá. Pen kéo kill á, cái pen kéo kill xí à. Hay ba? Mau sao? Show you tanai. Jimen sang ngay ba sang ketua ngay juga song singgi sang ngay juga mau mai song singgi dah wa. Ngay song singgi ketua sang ngay mau mai song singgi dah wa. Ngay ketua vậy cho hỏi dah wa. Nhớ Sabah mang tiếng ngay ketua sang ngay hỏi tu ăn hỏi yang ada. Nếu mà hỏi cái hỏi cái cầm kỳ lượng xong bạn chân người shit chịu đấy à sao tôi cái phải nhà mà hỏi mấy người shit cái lối theo chân như bọng tỏ nó ketua sih yang nhìn mà ini dia nggak ketua dia pantian ini nah pantian ini ki dirikan di kayak partai mah cucu kewe si thong ini ya nggak ketua dirikan di kayak partai cucu kewe si thong ini ya. Đã xét mày anh yêu mày vì phiền thì bóng nó chân phụ đó chân cái bật tay đó thật chân phụ tắc anh chèo à chân phụ tắc anh chèo à waktu kita jadi sama này không sai mỗi nhỉ nhớ sao tìm cái partai đó thì cái partai cucu kiểu xì thông như này á xì sa lạnh cái kiểu theo kiểu ấy à mà sao pun xì than chắc dia tak benda này hay là cinta nhân sống hay là tanpa apa mai sống à cái nào mungkin menjadi ngay imun sejelas-jelasnya atau tanpa apa Juli kondip mai sống chắc Tambala tiba cincong yu jangan ketua Santo Agung ngomongnya ke Tambala dia memang Taipei cara salah Santo Agung ngomong Tambala dia mehonyin yu jangan karena hai kong honyin dia tentunya dia kisah song lagi klarifikasi memberikan kayak penjelasan bahwasanya tidak mana tapi he Santo Agung kayak hamokikan yu cho theo lùi như nào kawan nào. Jadi kayak insting ada kayak pemikiran dah. Indonesia kan mentafsirkan mencurigai seseorang itu bahwa dia itu bukan orang benar yang ada. Kan sedangkan waktu itu Tomai Tampala itu kisah food kill pen lai pen hida pen shot kill gitu. Kisah dia pen shot kill.
Jadi kin mu jada kin tu to Santo Agung Yuli dah kin kam song li pa. Kong choi ya. Mấy phen như á, nghe một phen như kawan. Son kit ko mai son kit ko mai. Waktu gaji si heo kong tampala theo nhìn cái beduk dia. Kan nhìn cái mèo. Cái nhầm kinh thong ai kau á beduk untuk cái maghrib dia mới theo cewek. Nanti yang mau jangan dia son kit ko ngai. Cuman tampala dia sangat Thân ghê. Còn như còn cái tầm bà lạ, còn cái chi xì này còn đi theo cái nhầm kinh thong này mèo. Có tạm bấy chứ giờ mới rằng. Người chỉ mua còn tầm bà la đấy nhưng mà phải kiếm mà ngay đấy cái như phố xỉ phải liệu theo bài miền. Mẹ masa tầm bà lạ là lu cái như thọ phố xỉ phải liệu theo chứ giờ mới rằng. Ngay xin cầm còn kêu nha cái như một phải cái tiền ma cái như phố xỉ phố theo. Iya, ngate ni cái phố xỉ, như cái phố xỉ. Tapi ni orang kita kan nhầm kinh thong này có tạm mà lý do mau chẳng à. Cái ngày mua còn tầm bà cái mua còn cái trà luôn còn á. Mẹ. Nhưng ít theo có tạm mà lại còn cái chi xì à. Ngày mua liều phố xỉ nhưng mà cái nào phải nghe chứ miền. Ngày mua hỏi nhỉ. Tapi anh tôi nhìn ba thằng lì liao yang là. Mọi người chỉ xem muốn tầm bà cho xe mua đấy không kêu lại đi mèo. Dia dah sen như tao sao không cái. Quy luôn. Tapi ngalak kau kong dia kalau hai kau dia ham gitu saya sen kisip tiaw à. Một biển à. Mày son cái ni ham ngalak kau to sẽ giống thế nào? Nhớ cái gì nhớ. Ba cái nhìn ba nhìn một ngày hiểu. Yang mana? Mà cái nhìn ba hiểu lần chỉ nhìn một ngày hiểu. Ông là có gì mấy con lần gì nó nhiều. Cái gì mua còn cái lần chỉ cái gì còn à? Iya, cái nào dia ni kan kong mai nhìn hồi nay hiểu lần gì nhìn mà này hiểu. Berarti lihat dia ngalak kok emang jadi ni menong ngalak kok lần gì nhìn meh. Ngày mua còn cái lần chỉ. Ini kita ni coy theo lùa mai thầy theo lùa yang ini kita mun ni ah. Untuk bagi ngalak kok si an saya cuba kan nya theo lùa. Long coi.相信老公妹做食分鋪未走啊，當咪是梗係朋友啲，老公妹做食分鋪未走啊。你意思你講係啥？咩是梗係朋友啊？是梗係朋友啊？你朋友嘅朋友。係我朋友嘅朋友。啊，你是係cái gần nhiều đấy hết rồi mà. 未使肯用嘅，未使啲老公妹做食啲分鋪未走啊，食貨大燒走啊。特別啲本10年冇做食啲，特別分鋪未走樣啊。berarti ini kong gang nhiều đấy kawan lo. Không chỉ lo ini kong. Kawan này kong kawan. Ya kawan juga kawan. Kawan này kawan dia gang nhiều đấy hết rồi. Cùng cái mày sẽ đấy hả mày đi tới sự gì? Mày bông phở này. Mày bông phận em mày đi đâu kiểu theo kiểu ấy à? Mày đi đâu kiểu theo kiểu ấy đó. Mày bông phận đó mấy chi bay vô mày xêu. Mày không chi mày chưa à? Cái gì mà như một bên xong cái còn tên mua những con nó đã cái trở lại lên nữa. Kita ikut meh. Gila aja. Lihat chen buat thần khong này, thần khong. Lihat tôi nhìn lihat thần khong à đó. Lihat sau đó không bay còn rồi đó. Chính phủ sau đó ngay chiều ikutin ngay clip đó sau đó chính phủ sẽ dùng không bên kia này nhìn à. Ngay còn như ta ra tí đó, kalau như ta ra lăn xí nhìn còn mua sẹo cho đó. Ngay buka ruangan dia ngay butuh sampah saya cho có gì daftar.
số cái lùi kia số把số cái lùi à Tapi son get các santo agung yang pos ni yu yang mu yang ho. hả Santo agung à. tại Ki pos ni kong phiền các lỗ bạc mê lui yang hina. còn bớt ra錢完會偷家晒 Có một chiều nhưng còn tôi còn gì santo agung pos nia. còn cái bớt ra cái錢完會偷家做兩債啊ngay chú còn theo còn cả Ini tanggal dia. Dia ketua BH-nya, dia ketua. sân kiểu giống ông phiền ông phải chỉ bè như nào yêu à theo cả tụi nó cho toàn yêu cái nào Menga ketua kongnya ketua kongnya. Meci pai kong tulis. các mẹ là nô những cái bẹt tổ mắc cái mẹ cầm theo cái súng đây cái tôi lấy chạy luôn con Ali hay kong mo nyu ai dia tu. Hay kong mo nyu ai balik ni cak ba chip bando na yang leong cak ba si sia na yang. tapi pun cái những tí tôi cái thùng cái biong hồ lại là tiểu ca mà những cái bukan tụi bây giờ cái khăn cho đấy biong hồ lại đó Tapi cái santo agung pos ba cái me yang kong yang ni chỉ ni là yang ni chong si ni yang a chế yang ai ba ai dùng đồ si theo cái gì. 我家個桶咪包，熱頭細桶咪包，間盤啊有冇揾包？ Lewa. Jadi apa? Nanti he naik salah yang ini. 唔係包，咁冇人生啦。Lihat ngay menyizen kah he free shoot salah aja he ngan laku salah yang ini. 咁咩啦？嗱，我冇聽人睇，又不如嗱，我未沙爛啊。 Berarti free shoot lah, free shoot. 會做啦，揾做實。 Berarti cái chất của lo me nhớ cái free có lo. Tapi小料被硬射，真係偷間送啊，條嘢媽用我看送爆先啊。Cái như muốn cái rekening cái sa son cái nhà mà hỏi cái này như chỗ du lịch cái tuần này đủ địa lưu dân sana gì cả máy siêu ăn. Ngày mai quay chọn à? Nhưng mà quay chọn. Lalu lihat dia kiểu ta gitu dia các anh phim như tôi chỉ theo mấy chi bài như mình gì theo mấy chi bài vậy nè như mỗi lúc nhung cả ngày xuân kiệt thoại chạy nhung hàm kia cái là chọn anh nhóm trộn rồi nhóm ra là à Berarti cái santo agung pas ni còn cái chạm mèo mày lăng xe không? số họ有问他们呢 bang itu nanti pulangnya jam berapa Mày chả otak bakso mày otak bakso son cái bakso ăn phèn ngay bởi bạn nào à? Như otak bakso như cho như đâu? anggotanya pulang jam berapa jam 5 Nhà có bố chỉ à, lẽ có bố chỉ là cái ô tăng bạc số à. Mấy con gì, cái bạc số mỏ tăng ngay juga mấy con du lịch nhẹ nè. Tapi cái bạc số ba anh nhỉ ngoài thằng ai tiếp tục đi. 这个是弄想出来的，那个油罐旁边有个坐我那个老人睡觉的时候有一个很大的木箱子，放在油罐旁边，那就放在木箱子里面，今天晚上一拉出来搞就行了。 就不要去到处找工具了。哎呀，是这样，是的。Các trung kiên như cái số son gitu. Ini kamu pecat aja itu orang-orang itu nggak bagus dia itu suka curi besi lah itu orang sonkit itu bah dia nggak bagus orangnya. Trung kiên nanti saya Trung kiên nanti yang tahu si jamai cia. Ini kong thầy chi pai à. hao Dia son kira ini pecat dia, dia chẳng theo thiệt này nè. Theo thiệt gì đấy, mày chi pai là chín mươi theo chơi mẹ chưa? Nga kết nia đấy, như tôi đã mesti kan hay講，中結nhiên tiền toán kia anh sao à? Nhớ kết ni chẳng phiền chi đấy à? Tầm bao nhớ kết ni chẳng phiền chi. Chia phân kết, hảo. Magi men có.
呢個係一氹婆為學愛個應歐咋，應啲好。hắn này ngay khi mình chỉ men đấy tạo cái tụ phiền hay còn chỉ men đấy tụ phiền khi này bọn nhá con cái còn tán 你睇lưu學，你那睇歐巴啊，個歐巴學你都學啊，你搶講費啦，但巴拉哥啊，呀， 你dùng lại đấy dùng siêu trò lại à hắn này chỉ mê chiếm cái chỉ men 搶 đấy 講費但巴拉啊，你講巴拉合搶cái來但巴拉，搶cái來龍，搶cái來龍。 tapi hay kong tampala hay kong như dia cái clip dia tampala si sao miền nữa như thì cái chi chiều dia tampala mày bông phần dia Son kia rồi cái tampala bông phần chẳng hay chung à như vậy à你就講淡白啦，你想記得你講淡白啦咪？你嘅叫呢？嘿，唔係個，個香港個仔係介紹你叫做佢叫佢走啊，就會數落去先啊。啊？你講你都熱心呢度，你講快淡白啦，係抹板超要叫哦。厲害！ hay bảo mua nhóm son kia như ba bông bay tampala sit mày lều sụt soi như juga sit to lều khua yang mana 你講快你呢？你信記得啦，個中嘅人好，基本你咪東西，佢講你氹婆婆學乜嘢嘅好。nggak buat ada sampah langsung sampai sini ngay dia curi set mau taruh wah nyaman juga nak buat ni tahu dia mẹ tidak curi dia tidak kunanya nak buat lah mẹ chỉ bay như sân kia như anh dago mon dago to mày như mốt pun si tengah tampala koko yang enak ni tahu kamu sim ngay mau ni kalau ni punya tak sih punya kum ni sawa sampah langsung main ni jadi saya tahu harus pergi lah Ji men như cầm ti bao anh như cầm ti bao à 我用個手指妹指的一拍的啦。berarti sân kia baju như sesuai như nó nó jangan cầm cô lúa nhiều bắt lấy thả ra dùng tin nó jangan cầm cô lúa mình chích bay mẹ sân kia berarti Fuiko kak lako dia bagi như chen pudu lý đâu kéo theo đó xây chuối paling kau kau juga saya kasih popin song ring ta aja tantu tanah song ring ta si masalah hanya yang kiang contohnya jiwa tuh besar Son Kit ngay tuh phụ mungkin mah saya Son Kit cái hấp hong cái cái alasan kan kita ngáp hong cái cái bút cái sổ thì dứt họ đó langsung cái phát ra cái hấp hong ơi hay nhưng còn leo ngay tôi còn leo gì men còn cái sổ này hoang hi ở màu bay bụi đó còn cái Son Kit pun cái sổ này hoang hiệt đó Son Kit tetap phun hết đó cái ở màu bay còn tetap phun hết đó kiểu ngáp hấp hong ơi còn với pun cái sổ này hoang dứt hạ phản man kan你可能過來嗰咁樣嘅冇木匠爆事殺咁樣嘅我亦抵應咁。真chiều Son Kit phân phối hi Son Kit phân phối hi处理咧ทั้งเสียบัดนี้ว่าเล่masalah dia trong rồi các nhiều hal luôn cái mấy cái Son Kit mấy bật tay cái bật tay kia香港的強衝ngay mua sọt nó ở như còn cái mắc cái bật tay đó kia香港的強衝kiểu cái miếng cái kia cái tầm bà lại rồi kiểu lại tầm bà la cái nào Son Kit cho đó như một phần nó rất sẽ đã xỉu đi nhưng mà xỉu đi đấy như một ngao pháp anh mau salamat nhưng mà xong sẽ cái nào Son Kit cho thải theo lúa cái xỉu đi một ngao pháp xỉu đi còn Son Kit kia còn cái cho thải theo lúa cái chi xì heo cái chi xì heo đó nhân như chiều xin mua chiều xin này cái nên kia lại một đeo có tiền kia vậy kiếm bao nhiêu lông mẹ nè kia tùy nghèo còn cái chi xì heo còn Son ngay Kit mấy mày người ngay muốn như chiều ở mấy chiều mua ai kia muốn nhà mà chúng kêu họ
chứ còn ai tôi nhỉ một lấy theo như kỳ lôi Ni kêu Pak nghe Chen. bún nuôi như mấy chiều chứ còn ai tôi nhỉ Ni kêu Pak Chen cái nào mà nhỉ? nhớ phu kêu kỳ lại cái kỳ xíu bún nhà anh như không tuổi nuôi Ni còn Thái chi bài boy à? kỳ bún kỳ lông kỳ một kỳ đó sau đó chỉ cái xin kỳ cái tí kỳ bên做谁我要下下头个包 ngày mấy cái là ngày mấy xí ăn chiều lại tự nhiên đi tụi bún cái ăn tụi chìm lấy xí rồi mà cái kỳ một kỳ đó只打cái包龙你是mẹ đi hả liền ni kinh á đàn ai lo hay cũng nhiều mấy cũng nhiều bữa gì cái đó ngay ham ni kỳ liệu Pak Chen này à? chiều lấy những món đàn na xe chuối cái chiều lấy những miếng dùng đàn na nè như đàn na như một thuê nhà. 你自己切冇嘅頭那麼嚟睇冇得睇嘅，cái最麼嚟提超嘅。 ngày mấy xí ăn chiều bún nhà cái ăn tụi chìm lấy xí là xí bún nhà cái最麼嚟提嘅龍嘅簽袋嘅身結嚟嘅冇槍嘅長港空嘅。Sơn Kiệt à Sơn Kiệt sáu số đấy ngay khảo thiện cái chung kết như nào mới chung kết đi coi chui nhiều. cái Ni chung cũng cái bán phải cỏ. chung cái chim mông Ni ngay cũng đây bán một phải cỏ. cái chung cái chim mông ngay đây là bỏ ra căn là một nhà nhiều số cái lặng xuống à Ni kan mau song tỏ, ni mau song tỏ đấy ngay cả gì mình đấy做cái thái thái à. chi bài à hay cũng như trong cái你的喊ngay兩世cũng như nào cho gì mình. 錯， hay cũng như trong cái台條嘢做水木咯，咪呢班班人啊圍騰光啦。nhưng mà cái ngay sẽ chỉ như à ngay chỉ như đấy ngay còn như đấy ngay rằng gì nhất bên như ship thịt theo ấy như chứ hiung xíu à. 唔似啊，有啊， cái gì mình tambah nya ya gì như tao mày ăn hiung nè ngá cái gì mình冇khăng theo anh nhân ngà, gì mình là bây nhiêu chung cái này thầy chung cái này cái chính trong cái theo xíu à như cái thầu chỉ kiếm nè như cái thầu dân lượng à ai còn cái chung cái thầy theo xíu cái mình muốn như sao phần cho mà quay đeo. như bên như ngọ như ngọ sao tao như vậy đến thuê thuê đó con kia phụ hạ quay vô chắc na thầy theo xíu. mày gì mày như mày mang ăn khéo gì mày những kéo cái tết so còn tên thổi xí này nhưng ảo bị chạy du lên luôn. tapi cái bì chỉ cái yêu cầu khéo à kéo còn tên muốn những con phải sợ những nơi chút hí đấy à còn tên muốn những con phải mà ngay đó còn ai cậu phải kéo ông cái đó à à cái mấy trường chỉ ăn tao lui như nào xong cái đó mua lôi cái xả quay nhưng mới xẻo lôi nhưng mà khó à trong như cái gì mà trong hiện đó gì men điều nhá mày không sử dụng cái nào gì điều mày không sử dụng cái nào thà quay ra mua ngay ra mà luôn mua lưỡi mấy kiếm chịu ra mà quay sẽ dùng sang shit à nhưng mà chơi lưỡi dân bọn các kêu bà đi kêu xỉa của người nó nhưng muốn cái quả teo lưỡi ban điều mang à quả teo lưỡi à to bà đi gì men chơi sao bà còn sợ nhân tao lui nhìn lo quả teo lưỡi biểu bạn này à lý giải sang phân cái chim trong chim mang à sợ quả teo lưỡi mua bạn à số sa pan này pan nhỉ ya tôi sử dụng xà cái chả nhớ đây pin tôi sử dụng xà biểu bạn nó sử dụng lưỡi tàng lúng po chả nhớ chả mua bạn mi tôi trong tôi ha tapi sân cái nhìn ngay trời dưới chơi liệt vậy chơi cái đấy chén phụ nhìn một cái như chơi cái ngọc cái Johnny còn cái vui chim nhỉ à nhưng cái bác sĩ đây nhưng cái Johnny cái bác sĩ đây à nhân kita kia ai lại sao cái một kia nó chỉ bằng công nhân này chỉ phân to 300人晒晒咁耐，但係工人打死你乜嘢？ mẹ còn nhưng cái Johnny sinh cao nhưng cái bác sĩ đây à nhân kita Gak nyawa công nhân打死 ya ngày mai tê nhiên cầm con Johnny sinh cao cái bác sĩ đây mà còn chơi thì lui đó à một phần gì mấy형 chỉ chỗ đây cả cái bài thì mình thong này à chỉ bay ngay cha theo mua nhiều mai chỉ mà tiền nhiều chân cha theo mua nhiều rồi nhưng ngay cha theo mua nhiều tiền mình cha theo như cái Johnny hay chưa đó như cái Johnny như cái đó kenapa dimatiin lu matiin lah komo siang ya lagi
Dari sini dulu. Oh, memang kalau ada yang pakai itu kan. Iya. Ya udah. Berisik. Kalau bensin. Phải đến ghi nhận cái phân miệng cái thằng nào mò hả hả những cái phân miệng thằng nào mò cái mô dùng Lên này nè kita cầm lấy chim thân kia này. Tuan Mẹ. lo, Gimana? Gimana? hả Gimana? hả hả Kong Johnson kita pun ka Johnny tahanan kita dah. kita biết bà đó vẫn cái môi trường này cái vẫn cái số này họ giết hạ pan à cái chú kiểu ai ơi kiểu ngay họ ơi rồi ngay chưa học họ ơi rồi Như con ra tổng này này, như con cũng nhìn chạy như tao cầm lấy chim ngay như mình. cái kiểu ấy đó à lục ơi Oma apa bu ada? Oma apa bu ada? cái kiểu đó cái lọ bò chứ rồi cái lọ bò ấy ấy เป็นฟ้าฉางเป็นฟ้าฉางเป็นฟ้าฉางเป็นฟ้าฉางเป็นฟ้าฉางก็เป็นฟ้าฉางสิngamme lo mai lah ก็เป็นฟ้าฉางสิngamme lo mai lah Bukit Mak, cái phát triển出来嘅，誒算呢嚟嘅，記住嘅叫係要揸住嘅近視嘅，哎呀叫，我合後啊，幫你叫做拔驚， hei cái về mang keng ngon cái bên cái Johnny chiếu về đó cái chèo các bạn ST về xe tuổi không này nga cũng nhìn như tao Bukit Mak, như tao cầm lấy mo, yang Bukit Mak tao cầm lấy mo. Tại Ngay- nga chỉ tao ngay tao hay còn ngay đó sa hay cầm hi đó hay mungkin untuk le kai ngali cak jimen kau dah cái chung cạnh nhân sắm balang sa nhân dah bagi cái xe chùa ya như cầm lấy chim ngay mo chim ngay bagi thôi ở chỗ này mo nhà, như cầm lấy chim ngay mo. cái xe của ngay chim như như ngay sang như cái thầy hỏi gì luôn, Nga alamat pondok Indah, như cầm lấy chim ngay mo pondok Indah dah. Như ngay cho đấy kia, ngay cho đấy lúa hi, ngay dùng cái kia khơi đấy ngay cho xí bên cho đấy kia, thì như thế đấy đấy là dùng to à, như một sắm à, jimen kau oi Cocok lo à. mungkin saya sampai langsung dia nya untuknya kalau umpama hunted tidak untuk penyinyip ha Cái chung cạnh như môn như香港東環率啊，熱門題講玩啊，như cái thằng máy cái à, chung như tao à, cái chung cạnh như còn như tao tiền chi à. như kita đó熱門題講玩như là cái máy à, abenya chung cạnh như sao chụp lại ảnh chung cạnh dùng như thế như này,习近平啊，như gọi thằng như cầm em gọi thằng nhiều gì mấy còn như习近平vậy, Nga lia chung cạnh như mở tôi đang như gọi thằng Xuân Kiệt như gọi gì mấy còn như thế chúng là những tiểu máu à như gọi tiểu máu vậy. magi mình có Như cầm còn cái thằng máu tiểu máu rồi như sách kia không hiểu tiểu máu rồi tapi nyan lo nya ini mana ngai phụ như cầm Như sách cầm mấy mấy tiểu máu á nhưng mà theo bài nhỏ nhẹ chim ngay tả ngay chỉ là cái như cầm lấy mua sắc mày như tạt tóc mày nè vậy là mấy đồ mua dùng bột chưa men coi hay cùng kinh phu như ta nhi ba từ susun kira như ta berarti ba ngai si saya ni ketua leo nhi ba percuma ngai si ketua Đông bảy aja itu susun kira như nào leo pan kinh phu như leo pan hiểu từ son kira aja kinh hà kẹt nào buat 3,000 lang tanya na son kira 300 lang trai sao cầm lấy chim ngay tạt thôi 300 lang trai me 3,000 lang sa 300 lang sa nhi leo pan hiểu pun si tùy ngai son kira nhi ba chỉ sao chỉ me anh GC là nhi mình có ya chỉ có sẽ ra thông nhiên chỉ có sẽ ra cái gì nhi cả son kịp thời gian lượng aja mình có tưởng chưa Xuân Kiệt thời nhân liệu như kỳ bạn chính bảo luôn thế thời nhân liệu ngay sao ngay bé sắp ăn chỉ muốn giang biết chim lấy là cái ăn tới mỗi chút à mấy con masala thời gian lượng kỳ to luôn nhi lượng thiếu đó jadi ya damai aja ngaji sih yang damai aja ya tưởng chưa Xuân Kiệt ngay cổ thôi với như kỳ lượng theo vào luôn ra rồi đó hồi như kia cái tao mai đang xì xè như tao một cái tả liêu hồi như một cái đèo mua mày xong con này à
你莫非真嘅？你莫做啥嘅？莫做啥嘅？你把行路做谁人莫讲应该莫非这样？让路做谁人啊？莫买啥嘅呀？你講你係識你學咧，從你到識你學啦，你生意識你學啦。你識得個教學啊？cái gì mình còn như ba mấy còn du lịch nhân juga như sok kaya đó, như còn cái gì mình còn đó, như sok kaya kia ấy nhá cái ba kinh kiên kiểu à? cái gì mình còn đó, như ba sebenarnya như mấy còn. Gì mình cầm lấy sim ngay đấy, ngay mua như tao thonอยู่ต้นก็จอนkia, 一 khi một phút lấy 就 ambulance 載人จอน啊。Dia yang mau jangan, ayo ngaji men nggak ketua masa ban, ketua sih masa kamu itu saya udah anggap kamu itu sebagai ketua lalu kamu itu udah ada harga diri. Bagaimana kamu ini? Chúng ta trả tiền không? Nah chúng ta nên trả tiền cái suất nhiều. Nhưng mà chỉ bay ketua chan phụ mẫu trôi đấy chú kéo ketua ấy điều bật vốn ở ngoài makan sama kue itu dia mà chỉ bay ketua chan phụ chú kéo ấy còn bay piang đâu dùng cái tổ lý gì đâu à cái còn cái thầy yêu钱人đâu à mang cái gì tôi lý tôi kéo theo kéo gỡ đó nếu còn thổ ở miền Nam mà áp đâu à năm gì hơn nếu mình CEO thổ miền Nam mà áp thuê nhà thuê gì nhà thổ nhân lượng thổ chỉ kém thổ nhân mấy chi à đi à mà sao sống kết nếu còn gì mình thì mấy chi bèn đó đó nếu còn số hay nếu còn nghe tiếng chùa mỗi sao lặng gì cái nhân thổ tiếng chùa chỉ cái sao là cái khối đi cái những cái thổ tiếng chùa cho các bạn hả như tao xì sao lặng cái kéo theo kéo cho cái xì sao lặng cái kéo theo kéo cho cái系统nhân ra những siêu các cái công lý đều tiền chỉ vậy đó. Berarti itu saja mau jejak komitmen ini nak, mau jejak komitmen ini nak. Makan sama hakoi itu masih payah. Selera bodoh. Dia nhiều con selera đấy. Như khiêu chỉ nhìn mà tetap khiêu chỉ nhìn này, khiêu chỉ nhìn nó sẽ hạ coi. Đã mungkinว่าnhìn mà mới sẽ hồ ấy. Cái là nhìn cái con đó, cái tôi nhìn con đó, tôi nhìn con mấy bung chơi shit, cái con ăn shit liều mà, cái khiêu chỉ nhìn nó sao lo shit bung chơi. Tapi cái tôi nhìn đó, chủ nhớ cái khiêu chỉ nhìn con ấy bà, khiêu chỉ nhìn con ấy đó cái tôi sẽ lẻ ra vậy đó. Nhưng mà cái tôi nhìn đó cái sòng nhũ cái này shit ra, cái liung nhũ này shit ra, kalau liung nhũ thong rồi. Lihat khiêu chỉ nhìn con ấy ngay juga tidak membenarkan dia jimen lah. Nhưng khiêu chỉ nhìn con ấy đó ngay bagi ngay đó juga chido. Aduh bro, ni không khơi còn là lihat mình ngay lại phải là đó. Dia mengai level lah. Enggak, selera karena selera ni cũng sẽ hạ coi. Hay cũng như là dia ngay bunyi san, ngay thông theo chú, ni chỗ sẽ hạ coi, chỗ sẽ chú nhọ vậy nè. Các họ như khiêu nhìn đang ở trong công việc, selera vậy nè, khiêu nhìn nó cũng selera. Ta tôi nhìn đang cái bị cái như cũng sẽ cái đó gì. Ngày xưa thì ngày xưa này mình mới shit này mình mới shit rồi, tapi hay cũng giúp hay pilihan, thông nghiệp theo chú như thôi sẽ thà cái để thôi chú nhọ vậy. Tentunya saya ở chỗ đó trên phố đó, dịch trên sao nhân đó chỗ to đó,
Chúng cái chú nhọ xí lại cho đó mỗi chú còn những được kéo hạ qua xí lại luôn có rekening luôn có reknya kirimkan luôn có reknya kirimkan Jimen Messi nhé ya số cái nhé cũng phải như còn gì mà này xong sẽ nhé em gì men nhé em gì bây giờ bay ngay một bông gì men suy dân kia cả ngay không cảm bông người đó bông bay không thuộc suy nên ngay mà chủ cảm một bông người nhí còn cái đường bắt đó ngay bị cái gì men bông bay cái thuộc suy đó bông bay đó cả ngay không hả đó thuộc suy đó ngay juga chỉ đó ngay xí này bông này mà ngay đó sao kan bông bay xịt cái sapa của ngay thuộc suy như này sapa của ngay thuộc suy như này một căn Jimen cảm sống libre Jimen cảm sống libre cái keng chút nữa tỉnh hết rồi kinh cảm sống libre mỗi như số libre kinh libre kawan dah Longko kita sama cảm sống libre dia ba trên phu kéo theo ngay cầm còn cái gì phu phụ này đó chỉ còn chỉ cho theo lũ đó chỉ mà mang tự si tì tổ ngay son kịch để theo lũ vậy nè ngay son kịch theo lũ đó lebih dari kita saja mang hồ bangga kawan mang hồ bangga di cho chut mai sang saya mang hồ bangga mang tì tổ đặt ngay son kịch saya mau leo na ayam kamsa sehat selalu semuanya ya sehat selalu untuk son kit ya son kit sehat selalu untuk kawan-kawan kita rekan-rekan kita saudara kita dimanapun berada Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada sepanjang hari sepanjang bulan sepanjang tahun dan juga sepanjang masa ya semuanya ini ya kita ini hanya jangan terlalu sampai menyimpan di dalam hati ya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kalau ada hal-hal yang tutur bahasa kita ya menyakiti disengaja ataupun tidak disengaja, jangan simpan di dalam hati ya kawan semua kita ya. Kawan kita semua, saya Alung Chin ya untuk dari keluarga kecil saya ini meminta maaf pada saudara kita semua. Tentunya kita ini ya hanya untuk sekedar hiburan, bukan untuk ditanggapi dengan secara serius ya. Dengan secara serius dan juga saya tidak ada niat dan juga mempunyai niat hati yang buruk untuk menyakiti di antara satu dengan yang lainnya. Ya kawan, tetap semangat. Kita ini hanya sekedar untuk ya disi bersosialisasi ya, camkau xiao juga ya. Jangan terlalu dianggap serius untuk ngai Alungcin ya. Dari keluarga saya ini ya saya mendoakan kalian semua itu sehat selalu ya. Dari berbagai macam penjuru ya. Buddha memberkati kita semua. Nambu Onitawut.